next year, you could have too much demand on government from public sector, no, from private sector, relief of taxes. Nothing. I am more careful than that. Right. So having said that, no question and person maybe say, well, Adea budget 2024 prioritize. What should the priorities of budget 2024? Also, the free COVID-19 baby, applying the policy by through the finance minister. Right. I know the PC pay. That's post COVID-19 programs recovery. Yes, I think for growth and recovery for growth. Right. Now, this policy must centered on the private sector. Because the only say maybe you know the public sector can not really necessarily do much to help us recover. It's a deliberate effort, centered on the private sector. It's may expect this beyond what we've already had in the our political space and our government space, enhancing the private sector to grow, no. And the event is saying your planting food and job too, right? And the minister I believe sir, buying more than will be centered on how we can enhance the growth within our private sector, right. Consolidate the growth. Now, the economy, I recover completely from COVID-19. And the budget, made them expect it and make a we expect more centered policies at the private sector to enhance their growth. Not at the boy free. This COVID-19 challenge. Right. Again, I'm for raising the argument about revenue mobilization. Ebi say budget no show focus and I say emana ho den enko revenue mobilization. So at the same time, no say associations are hold on so a demand a reduction in taxes. So abambet ma raise revenue was say bia increase taxes and I say introduce new ones. Is it your expectation? Revenue mobilization here. Now, say you pay the anyone because they be a demand in the cost and the population is buying expenditure on road construction, electricity expansion, and other infrastructure development. Not quite a cost. It's definitely buying expenditure there. The population need here is to keep rising. And then the most important thing is how do you close the gap between expenditure and revenue? The importance of revenue mobilization, or my no crane, two tiani and some bisa and totally can't take a car. Because who here is cannot at the artificial mind, at the back of I say how the things in the country move on. But then why not careful so I at one going to be and I say, yeah, now some a coincidence, some private industrial players, I'm going here. It's yes, revenue mobilization, government or any budget will give some highlights on how government intend to generate more revenue in next year. I believe, sir, for now, I can't take the spin out of the finance minister. Right. There will be some new taxes or there will be some cuts off of some taxes. But I believe, sir, in the wisdom of the finance minister and his finance ministry and all the technocrats on them, I believe very well said they will put in place measures that deal with our shortfalls in our revenue generation. No? Because I had to pay years on my team, I catch also, but I don't know, 12 grand of and more 40%. And I have to tell I believe that I did more homework, and you are buying a trim queen, revenue mobilization, Ukraine, I thought I said I was saying, but then you better for South Ghana for said, we all need to make some commitment in helping government to develop our country for us. Let's expect, not me, I don't really necessarily expect there will be some new taxes in today's budget. From my own point of view, even though I have not previewed what will be presented in terms of taxation, no. But I'm not expecting that because Nana, on my most in Ukraine, we admit things are a bit difficult in recent times from the impact of all the global challenges I go through. No. We are trying to recover. And I believe it was Abino is also very considerate of this important
compromises somewhere here. About those who had a little compromise, Kaka. Name of had the messaging as a moment, and consolidating, they sustain that revenue in future, and then we can look at how best we can cut off some of these taxes. But for now, some okay, so buying how many young taxes so they are saying, yeah, the economy, collapse here. Look at the consequence of it in future. So we need to make some sacrifices today for a better future tomorrow, Nana. Right. Again, can revenue mobilization another issue drivers I will maimu can ho asem say I also ban sign the road tolls sign ba biem obetuma generate revenue free ho no this revenue no maintaining your roads atete apansam no. Do you share their view? And I believe, sir, there has been a lot of constitution on the road to reintroduction and I say no. I believe a legitimate concern. But I think about this in this one that we take here, in as much as there will be some other opposing view, you also need to look at it from the bigger picture. No, I believe so we sacrifice road to basically for e-levy. So if you also are government to reintroduce the road tolls now, is it at the expense of cutting off the e-levy? So in all, it's a very legitimate concern. But I think the way we are, we should allow that. I don't see I can't see what the minister will be saying today. Even though I have some information there, he has to come and say it before someone will discuss them in details. It's a matter of finance minister. If in case the presentation, we'll have to take off we'll have to reintroduce the road tolls, which I don't think are possible. And I don't think it's going to be possible because there was a deliberate effort to take it off to reintroduce a new levy, that's the e-levy, And we all admitted the e-levy is in play now. It's a major concern. Right, that was I believe at the source, the license and now then it's been you paid it at an annual rate. As a road toll. These discussions are all on the table. I believe in going to the future government will consider if possible we'll have to reintroduce it such that it will not be on the road necessarily because there was another major fact in here. It was taking off and you were just for the money because we also realized that it was also causing some difficulties on some of our major highways. Because of vehicles parking for a minute and starting off again, so you're not applying the now say that areas, I think there were a lot of factors that went into play. I believe that the minister in charge of the finance, with his technocrats and the transport ministry, would consider if possible they can reintroduce it. And if that's what we are looking for, I believe in future we can have a discussion on that now. Right. Now for another year, I am very certain, sir, there will be not the budget presented today, and we introduce the road tools now. I don't believe that. Okay. From the point of knowledge, what will be the position? Now, what is the position of e-levy or budget? Because Abaimun Penifo Bibrekra raise issue say e-levy amaye de faswa na ye share ni mu say yensa ebekano. We going to see increment, decrement, and now say bikra ye free hokra. Expectations now about the introducing e-levy. Unfortunately, they meet a very stiff opposition from the minority in parliament at the time he introduced. It is going to affect the revenue mobilization and that's a expecting. Right. You see, your mind be more said you rise up and criticize everything the person is doing. And I believe and I'm more abiding in the way of the launching the bringing up of the e-levy. The way my minority for raising up and making a whole lot of noise about it, and amount for the GD not so many e-levy, especially that one. But I believe so over the years, I started back here. And I don't expect, we need money where we are today. And we are not out of the challenges yet. There will be some practice, the best Ghana found the police, the best you mean to be the person or day at this one month for let the piano to be almost a move or be over the person. So because I bet I got you being just for
minister, no, after the move to Ilevia, then we have a discussion on it. Then the American Ghana for we are coming out of the challenges, and all the economic indicators, etc. Things are taking shape. Things will take shape because we've done it before, Nana. The question we've done it before, we don't mean to make it sound political. Nana, we've done it before because when we took over in 2017, we had an economy that was growing by 3.6%, Nana. After December 2019, our economy was growing by 7%, Nana. We doubled the economic growth, Nana. Unfortunately, external shocks came in and we went to our knees. And Nana, things are taking shape. Ghana of image you are buying now. And then foreign reserves are actually poor, Nana. Because of some of the measures I introducing good for oil policy program, now Vice President introducing Nana, and I double your foreign reserves. 90.7 so we are very certain that we'll be able to change things around for the betterment of every single Ghanaian. If we don't make sacrifices, Nana, those things that are changing around, Nana, it will be very difficult for government to do. If you're best, even if you Ghana for Sebi, you are to pay a hotel or Kaka. Sebi, you say a 20 year, you come a good year. Then mum say I sacrifice it and not for tomorrow, Nana. What if you're my economy will be able to take a good room and I'll go to blue and idea how just see a power bridge now, my Nana. It's important that we appreciate that government is doing something to help elevate our situation. But it's also important that some of these taxes are significant. We'll find ourselves today. Let's say let's deal with government and let's accept the fact that we are coming out of the challenges and we will carry everybody along now. Right, Fad, you better say anope ene nkoma oni yedi ene wadrenchre. Na just before we take leave of you, no, achinje bia beto ye nuanom Joy FM ena afe my Joy Online ene abantem as to say ye miss the deadline ene ne keka ho. They say what is at stake? Semantics at stake ha. Ebi say ya miss deadline. Ebi say ya miss that argument as to say your second tranche of Sikano yensa nyanka ye no. From the point of knowledge again, from what do you know from Aban Cortez? Now the America budget you can say your budget and the finance minister represents a part of the requirement for our second tranche of money now. It's a major requirement. Assessment, also your timeline for assessment. Unfortunately, let me put it this way. Your main more accept you misinformation. Ufa I have program your timelines for assessment. We don't have timelines for disbursement of funds. That's the most important thing. And timeline for assessment, and it's 1st November. Nowhere was it stated on this particular day, since you can't add to account as you can on second, by the year the finance minister representative, over your agreement and IMF signing now, and the second part of money, it will hit our account after the presentation of 2024 budget. It's as of 1st November. The finance minister presented budget, and you miss second tranche. Sebi the quality and said that but the requirement is present a budget to Parliament. Now you put your budget to Numu, you do not so early the second tranche amount. Until set finance minister represented budget, there is no way you don't have to keep the second tranche of money. No matter what condition at the year. The baseline of this argument is until say you have presented budget and 10 o'clock on the pay, we have no business going to IMF to ask for the second tranche. The November 1st deadline, the timeline, it was not for the disbursement of the second tranche, but it was rather a timeline for assessment, Nana. And second, and lastly, we have not met IMF on the second tranche yet. IMF it will be done after this better presentation of budget. And your passage, once your presentation and passage of budget. Presentation me as a minister in the Parliament. Debate about the budget. It could take maybe a week or even more. I am a condition is it should be done after the presentation of the budget.
economy, it sends a shock or a signal, and the response from the economy, will be very negative. Fat, anope yebren into yebeda na maka was a budget quite technical. Enti no ochina finance minister wia yebesen aba na mo amunim na mote ase yie no mo akire ye mu ne okan ye no. Na yakopo ya adoma yeso betena satwen na ovia ye no matin komebri on. Right. Yeda ase bebre abusuafo ne a wote ye Fad Osman or ye National Communication Team member the ma NPP amayoko no ewo omam ye no kode enkomo na budget aye ka ho asem nra ye kwa abonten so ene omanfo bi ekobisa se de na wo mo so hwe animu se finance minister beka yesi Nkoranza abonten ene omanfo bi kasaye me fache friend Owusu me student or EP College of Education and adeba kwa me kan be boa ni say abani tinte lole fe no suma because from her to Bimila no enye kwan ketwa nti say oboa no te fe no suma any fuel prices no so a be boa nti na che say kakra no suma tima aka no. So your friend Victoria, Nkoranza ya na me free. Nyam watch na yesi aban be budget bi. Kakra metimi aka ne say nka me de me pese aban beti petrol so. For me that ni sembia ya kokwan so no because of lorry fare ne nyama o matutu nti no e majade ne content. Ka me de me pene say nka aban beti petrol so amai kakra na ye dwade for ye wan han ye e wo kwan so. My just so apostle intended. Am I say, on betting near Maso. Now, before one hand or Mukakra. Now, on my sign, a day development, so I sign ship quota, no more concrete to a moon, and Bema Bano, and Mabania, because you have a car about to never come in Numa, as in about 2024. It will be a quota and Nkoranza no more dear contractor in this site. The finance minister in Nano, on come once and a beam. Ocean lorry fair, no money at the taxes in Owoahene, or madam not for my because as you say, the Bema abandoned my body. Enti we Nkoranza this year be one more expectation no. You come na shebedwa mu am na shebedwa fo nso no titiri wo ma ewo dom kuma no afamu no wo so kire expectation say. All right. Enti abusuafo ene de finance minister Juma Obeye eni na yentie enrahebedwafo no de na yemra tew ye be fa agudie mu nsem. Of what is supposed to be a democratic governance. But we have told him that we think that the people of Ghana have been taxed so much. The tax burden already is very, very high. And so it will be inappropriate to come with new taxes. Rather, the minister should look at cost cutting in terms of expenditure. The issue is not just about revenue. I've heard a lot of people talk about revenue. Yes, it's good to raise revenue, but it's also important that you look at the expenditure side as well. And so we're still waiting for the budget tomorrow. We are poised, but personally, as a member of parliament, I think that it's improper, it's unacceptable to further come up with new taxes and increase the tax burden. August, no more days. Sikado do ever to Kono at Parliament. I'm a Parliament at Jetu. And the Gogo 1st October, and there's a money's car only to Kono. As we speak, it's getting to go for a Parliament. And this happened for Mokomoko in the United States of Muniska. And the LBCs, no, I am Motoko say, BBC say, a Jumapano, we are foreign from Nigeria. Monkasa companies, Najisica, Omoto, and the Omodiscan, we are. Motoko, we are the expensive mode about Porto, Abamba Tonanka or Chiomuka. Where the catch. All right, Ebusiafo, NT, and some no be in near Ebe Koso, our parliament and Nebiano, Yabana Bechemu. Adea Akye 90.7 FM. What to be? Baby, I had read a for a good year some and there anope tip of sports no ya de bro. Aha, and Adea Chia. What in some of the decline? Adea Chia, the Edika, the Editie, Yadina a bro. Anope so the maestro Atana say a good year sem oba abe comnina a good form Ede Amayen. Sebeya, Bibiada, ebit me a call pepe Ede Amayen. Hassle folk a pam coach. Eno eche no Ghana Blasters yenso yewo akanse qualifying matches no bi ewo ho ni nyina eye nsem a
Anope yade bro. Maestro, good morning. Good morning, legend. Na apomwe. Adom ene mumpaibo. Right. Right. Say the Cookman when you call. Martin Cookman. Nurana Ujana Num was one of the unsuit dismissal. Anyabum. Anyabum. Has of the official release about Bonting. I don't tell the program show was Sompa TV on YouTube. Sompa 90.7 FM on Facebook. Obon's official release has of folk the buy, Ubinya Biakenkai, now BBA me aye kama. And what is Sempina Eba legend when him say and the CAF Champions League women's side, the man, and I'm Pim Dakwan decision on Kono. Right. And you know, you better hold on a dim Komokakra, Eddie free mo Abba. Then no come on this one, Sempina, Ebobadeba. You be rubbing the latest, na Abana Biatima kama. You better see the maestro and some yedaya ho banafe wahwe nsam nyina gu ho amaye. Special from the government. For some would be any atrasi abuano at the airpa now be piano at me aye kama unim say nyame adma on Friday the senior soccer team of Ghana you know exactly 4:00 p.m. not just a game no 8 me aba so e o kuma se baba around sports stadium update ben airpa yere honsem ebetimi aba na be piano and so at me aye kama and wachi other Africa games ahodo and so 8 me atoja yere update no and so eba sasuna club issues ahodo e wo fiduam aye atrasi yere mu nsem ni nyina no and so 8 me aba na no pay na be piano at me aye kama Chelsea supporters na no pay munyo show na was Sompa 90.7 FM on Facebook sasuna Sompa TV on YouTube no oko na John Obi Mikel akwedi nkomo bi ede nkomo a ye de munsem anti Chelsea supporters no muntami kotu na nkomo ne mu ahwamie pa sanse ya de ba kwa Chelsea fo no mu hwe anim se nyame adma January na summer 2024 monsa betimi aka na bibia no enso atimi aye kama ye the latest no any interviews ahodo ni no e pa na no pay na bibia no enso atimi aye kama she no so se production team na very very solid in na no pay champion striker touches as na unity wo mu nyina atimi abo systematic enso eboa e wo MC na Daruma and Sompa TV on YouTube Sompa 90.7 FM on Facebook no and now pay o kono wakobo ani akoma na bibiano enso atimi aye kama me di dwuma de no chia me din ene Ebenezer don ko betima from me Ben Maestro mejo so na bibiano enso atimi aye kama e ofiduama no say na yenwram na chese latest ahodo a ebobode ba na no pay no yemfa ho nsem ento dwa na e the continent of Africa yaye dem no e ade se enra era CAF led by Dr. Patrick Mosepi wom the CAF clubs rankings no etimi ebetu dwa na areho sem se Ghana de enya de se top 10 no yetimi enso ewura hodoma na tim sam pa Ghana modem no akofom ye papa na ene club otosu du no eye Pyramids FC with 35 points ene de tosu du nti uba Africa nyina clubs a momade mo so ani no Pyramids FC wo Egypt wono etosu du eno achi Simba Football Club wo Tanzania wono enso bomodin wona club and did Pyramids ebo bracket de na so because of so no nya kwan ewura mu eye Africa Football League no nti no wono ebe tosu enkono with the same 35 points eno de tosu enkono club and the GDCR Belouizdad ewo man the Eddie Algeria wono etoso enwotwe with 36 points eno de toso nwotwe RS Bekani ewo man the enso de Morocco womo etoso enso with 37 points club and the Zamalek SC womo ewo man the Eddie Egypt womo nya 39 points womo ene toso ensia sasuna club and the Raja Club Athletic womo eto ewo amano mako 51 womo etoso enum ewo ho Mamelodi Sounders ewo South Africa womo enso bomodin enya abano mako 51 womo etoso en9 ASD Tunis womo ewo man the Tunisia mainum womo nya 56 points womo etoso miensa club and the Raja Casablanca womo etoso eyemienu womo nya 74 points na ukopema club Africa nyina no club and modem no so anipa ya gina tum na modem no obi abe testify say wo so yen club and the enso the Al Ali of Egypt womo en Africa nyina no me club womo modem enso so ani omo na di nkan ewo ha 83 points en omo enso etimi edidi kan a eno top 10 ewo Africa football clubs and
club rankings no ene CAF atimi area betu dwa ade ho nsem no enso epa e wodwumadie no so yenkopiem e wo me an din ede Senegal na okopiem e wo Senegal amene wo kasai the indomitable lions of Senegal latest epa and it's a techno for mpanyimfo any omako partnership the national team side wo mo behwe na the next 2 years no sponsorship emu ehwampa wo mo area come on man din enso ede Senegal and the latest update and epa na no pe o join show na wo Sompa 90.7 FM on Facebook Sompa TV on YouTube obo nsa ampa China ni kama one president edema oman din enso ede Senegal wo mo football federation no wutim sa agreement na timi akoso a wutim sa ampa nhyehyɛ no enso ede na kwama unveil no enso etimi ababontin na yensan Romeo club issues kakra na okopiem of South Africa club back where from Chipa United latest everybody ba and say na FIFA atimi apandi omo say ene the next 3 years enya de so mbetimi ato player bia wo mo enso ntimi enregister player bia na de eba ne say na Tanzanian striker abranti ane din edi Abdi Bandan yes boy we etimi be join club no na after so join we ni sikasem ekoye bibia wo ema abranti no etimi de kodan court of arbitration for sports ema mo hwehwe nsem num na yes mo hwehwe nsem num wie ye no na chese buabo Chipa United eno nti na me no kasa FIFA enso nya de omo tabo abomu a eno latest efiri wo eba ye de ho nsem no enso etimi atuja yeme piema wala Côte d'Ivoire na uko piema wala Côte d'Ivoire latest eba nano pay and say Asec Mimosa wo mo enso etimi atu wo ma team wo mo hwese need the major edition na nyame ya aduma next year CAF Women's Champions League no wo mo enso betimi akonkoden no ma je ene ema football na say ma league ekoso wo ma din enso the Ivory Coast no mo enso etimi akopia say o join show na wo Sompa 90.7 FM wo be sampa member wa no gusu a Jesse no so de ano adin papa ni nyina no say akaso mbeba no ma be bonko o ma be bomodin no ma konkoden na bibia no enso etimi aye kama ediama Asec Mimosa wo mo emma team no e wo man din enso de la Côte d'Ivoire yemfa yani enchema o Cameroon na okopema o Cameroon a latest a eba nano pay and say ne Robert Godson ninu aketua your friend Ale Song no panyimpa enso etimi a retire watimi de sumnesi wo join show na wo Sompa 90.7 FM on Facebook Sompa TV on YouTube wo bon sam pasong edas unim so a former player edema Arsenal the Ghana so kopiemo FC Barcelona e ho nyina no song ekopo adwuma ema bibia enso etimi kama 2012 Africa Player of the Year no wono enso etimi toso miensa ebo ama bibia no enso etimi kama wutim se na ne mode mo no enso eso ani ye pa je eba no se ne panyimpa no ese be ma be ye binemum wa me ye nyina watimi enso retire eno update eba na no pedi ho nsem no enso etimi asi wo ho na yenwuram e wo Egypt na yenkohwe de ekoso Egypt na okopiem e wo Egypt aye wo club baako your friend Paco FC wo mo Egyptian League num na je eba no se ne o ma terminate o mo player baako Abranti and Ami Water wo matimi terminate Abranti no contract with immediate effect yes Abranti no battery na mode mo enye ni nyina no se masa matra makwesa onyene de ho mo adwuma na tese yatimi select no on a mad day and until the eba and sa Abranti and din enso Ami Water yatimi terminate the contract Abranti yatimi jan ko free club and did Paco FC ma and enso later sa eba de ho nsem no etimi atudwa na onim se ne Ghana nya beba wa baako and Dean Evelyn Badu where striker Edema the senior soccer team and mana from the Black Queens no latest airpan say Yatimia nominated no Africa Footballer of the Year and mana from say Nyamia Duma coming January no woman at December yana was no 8 pasu the Ebans Ababa one so contest na washe so betimi nya basubodi no na bibia timi aye kama unim say notable names was our list we no asise Oshola Nigeria ni no so far watimi agene 3 consecutive times wutim sampa ma me no mode no so ye pa and Evelyn Badu so watimi Roma okore say ono enso betimi abomodin na wako compete no watimi ate area sine na so eno later sa ebe ho nsem no etimi atudwa na okopiem wo Kumasi Baba Yara Sports Stadium of course the senior soccer team of Ghana Black Stars no matimi attach it down with him say Nyame aduma Friday ye bo against Madagascar no wachi ye bewram Comoros ne ani o man din enso de Comoros akwakobo the urban sen first training session etimi ekoso wo Kumasi Baba Yara Sports Stadium with him sampa notable names are no ma arrive no the likes of Jordan Pierre Ayew Andre Dede Ayew Sasuna Idrusu Baba mu nyina no wo mo enso etimi apo mo hwese ne no Ghana e modem no ebetimi akonkan ukopiem coaches bi te say George Boateng mo nyina no enso etitachi omo poa na training no enso etimi aye kama ediama the senior soccer team of Ghana no update a free senior soccer team Black Stars no wo mo enso camp epa yentinsim e club issues kakra e ofie na e club issues mu no me no ka say MTN FA Cup round of 64 no aduru ho na de tienie region by region no sa ne ye betimi akoro region bia bono ya ye wo bono no anase clubs are qualify e wo bono region
wɔn bɛbɔ ɛwɔ bono ha ya ɛnya adeɛ so wɔn bɛkɔ outside bono region anaasɛ bono hafo ne nyinaa no sɛ ne mpanyinfoɔ so wɔn hwɛ sɛ de bɛyɛ economical wise no ebetumi afavour clubs no na bibia ɛnso atumi ayɛ kama na wokɔ greater Accra clubs ahodoɔ mu wura ɛwɔ ɛyɛ round of 64 no sɛ na nhyehyɛ ne tie Accra Great Olympics House of Folk Accra Lions awuram Atram Divis awuram saa so na Nania FC Vision FC Golden Cake FC wɔn nyinaa atumi awuram na God FC Accra Athletics FC wɔn atumi awuram ɛna Legon Cities we ɛne clubs mako edu awokɔ piem o greater Accra wɔn ɛnso atumi awuram na round of 64 MTN FA Cup no wɔn ɛnso atumi akɔbɔ bi wokɔ piem ɛwɔ Eastern Regional sɛ na nhyehyɛ no esi tie Dreams FC awuram Susubiribi FC wɔn ɛnso atumi awuram club and didi Koforidua AFA FC wɔn ɛnso atumi awuram Kotoku Royals atumi awuram ɛwɔ hɔnom ɛna club and din ɛnso ɛde ɛyɛ BS ɛyɛ Palicians wɔn ɛnso atumi awuram a wɔn hwɛ so mbɛtumi abɔ adwuma ɛwɔ round of the 64 MTN FA Cup ukopiem wɔ Volta Region yɛwɔ Heart of Lions wɔn atumi awuram Akatesi All Stars wɔn atumi awuram Hoho United atumi awuram Home Stars wɔn ɛnso atumi awuram na Aflawo Agroba FC wɔn ɛnso atumi awuram a wɔn nyinaa no ɛba bɛ participate ɛnso ɛwɔ hɔnom Central Region sɛ na nhyehyɛ no ɛnso ɛbɛsi akɔ ɛyɛ adeɛ sɛ Young Red ɛyɛ Blues FC wɔn atumi awuram Soccer Intellectuals wɔn nso atumi awuram ɛwɔ hɔ saa so na Swedro All Stars wɔn atumi awuram Elmina Sharks Koforidua All Stars club and din ɛde ɛyɛ Kwabre so ɛyɛ FC wɔn nso atumi awuram a wɔn kɔ na kyɛ sɛ wɔn atumi akɔbɔ adwuma na bipia no nso atumi ayɛ kama yɛnkɔ piem ɛwɔ Western Region yɛwɔ FC Samates wɔn atumi awuram Mediema Sporting Club wɔn atumi awuram Baabiani Gold Stars nso hɔnom Rose Park FC wɔn atumi awuram Zima Kotoko wɔn nso atumi awuram Sky FC wɔn nyinaa no nso atumi awuram any other clubs a wɔn nso atumi aba na kyɛ sɛ wɔn abɛbɔ adwuma na bipia atumi ayɛ kama Ashanti Region no yɛwɔ Krobia Kumasi Asante Kotoko Nations FC Park Academy King Faisal New Edubiasi FC saa so na club and din ɛde ɛyɛ Babin FC wɔn atumi awuram ɛna club and din ɛyɛ Namoro FC wɔn nso atumi awuram ɛwɔ Ashanti Region a kyɛ sɛ wɔn wuram na bibia no nso atumi ayɛ kama Bunu Region no clubs wɔn qualify ne sɛ na nhyɛ ne esi ɛteɛ Aduana Stars FC nso Atraman FC Bechem United wɔn nyinaa no atumi aba abɛbɔ adwuma Tano Bofakwa wɔn nso atumi awuram saa so na club and din ɛde Brekum Chelsea wɔn atumi awuram Balfour Soccer Academy saa so na ɛyɛ DBB United club and Didi Brekum City wɔn atumi awuram Techima Liberty FC wɔn nso atumi awuram Young Apostles wɔn nso atumi awuram ɛwɔ hɔ ɛna club and din ɛde Sunyan Oxford FC wɔn atumi awuram ukopiem ɛyɛ adeɛ sɛ club and Didi Victory Club Warriors wɔn nso atumi awuram wei ɛyɛ formerly of Nkoranza Warriors no wɔn ɛwɔ Wanchi wɔn nso atumi awuram a wɔn hwɛ so wɔn bɛtumi abɔ adwuma na bibia atumi ayɛ kama ɛwɔ Upper West no ɛyɛ adeɛ sɛ club and Didi Mana FC wɔn atumi awuram Wa Power FC wɔn nso atumi awuram na club and Didi ɛyɛ Hilal Stars FC wɔn nso atumi awuram a wɔn bɛhwɛ no wɔn abɔ adwuma elsewhere wɔ Northern Region yɛwɔ ɛyɛ Real Tamale United Carrera FC wɔn atumi abɔ awuram wɔ hɔ club and Didi Northern City FC Stephens FC ɛna ɛne wɔn nso atumi aba na wɔn bɛbɔ adwuma ɛwɔ ɛyɛ MTN FA Cup round of 64 na bibia no nso atumi ayɛ kama ɛwɔ Accra House of Folk wɔn camp ɛnura na ɛbɛtɔ dwa sɛ head coach Martin Koopman yɛsɛ bɛrima bɛyɛ bi no amɛyɛ no nyina ɛmmɔde mu no deɛ nana nkoye sinapa nkoye ɛnyɛ adeɛ sɛ na ɛkoye coach no yɛtumi agya no kwan na officially House of Folk mpanyinfoɔ ɛde official release aba abɔnten a wodwa ne show no wɔ Sompa 90.7 FM a wobɛnya bi akenkan na bipia no ɛnso atumi ayɛ kama wɔma confirm sɛ ampa head coach Martin Koopman wɔma atumi abɔ mmɔden ɛne na party ways ba mutual concern a pagimpa no ɛnso ɛkɔ na kyɛ sɛ wɔma atumi ahwɛ mu na wɔma pɛ new coach a ɛno ɛnso ɛyɛ latest a ɛba na deɛ metete ɛwɔ Sompa 90.7 FM so ɛne sɛ Nemi Breaker diama ne sɛ Kofi Yesu Samuel Buadu wɔn gusu ne edi nkɔmɔ sɛ pagimpa no wɔn hwɛ sɛ obetumi asen aba for the second time na watumi aba bɛfo adwuma no nemom ɛnya ade sɛ nkɔmɔdidie no adu the final stage a ɛyɛ rumors a mensa ɛka ne na repɛ deɛ ho nsɛm no ɛnso etimi ato dwa ɛwɔ dwumadie no so yɛmfa nsi na kyerɛ sɛ yɛmɔmɔde na yɛmfa yɛabɔfo no nsɛm nemom hyɛ no nso sɛ Nkoranza Municipal Football Association nyame yɛ adoma on the 19th of November ya memenda ɛba yi 18th of 19th and a Jumadian Airbaso and Nkoranza Roman Catholic Park, a town park, a ho and a nay under 13, under 15, under 17, one more airport, no mabe bredjuma, nabi piano etimi aya kamantinyami atuma. Eya memenda eba ini kwesi araje adaje eni eya Nkoranza eya town park ni nanse Nkoranza Municipal Football Association ene His Excellency Mr. Kofi Wayo wono ene His Excellency Ket ESO Kreku na namusini ewa Nkoranza Municipality ha say your politics and Quebec say MC wono ena ne nsahye krata we ase na cheso mo hwe na Nkoranza Football Association nom enso etimi afa ne ntoma pa friend makacho ene Keto Kreku project odiabo se ka janyo and grow them no me no ka say Nkoranza Municipal Football Association led by Mr. Kofi Wayo enso eye bi wa ha eno nti we abepa wa na pese odi referee we ya branch we pese odi referee we sikatua bi anim eno an se wo ko memi ndabiafo ani kirem e won Nkoranza Children's Park eye market na se new market road no so pay ko
na kona koye training ni bi omode mo so ani ayebeboa wo na mpanyifo atimi promote enche kra wo so beba be professional referee na no Sompa gala utim sa beba wa style na ne mode mo no masa mi hunu obo wa kudro sada utim sa mpa na wo so ye pantu ye oba wo ye bema masa bomode ko na kona kwaje ntete na chese Nkoranza football no enso emfa ne ntima pa emfa e wo kroma no senti nyame admon the 18th and 19th no all venues leads to Nkoranza Town Park Roman Catholic Park wo and chese under 13 under 15 under 17 wo mo ede hyehyɛ so na bibia no enso atimi aye kama ni nyina no na ye de promote Nkoranza talent na bibia no enso atimi aye kama. On this note yemfa afisem ne ensi na mo masada PSG no ebi nkoma Grace Gas Medical Supplies aropai makato sa apomdi na enkoya Grace Gas Medical Supplies na do ani etre apomdi ho akade ni nyina na de eho na wo akwaje bi na bibia no enso atimi aye kama edi ama wo eno nti se bia wo first aid box ne bi na de akosi fie makato se Nicola family no mo kwa ebeboa na mo nsa atimi akabi na bibia atimi aye kama ba sa abofra ne free school ba wo se da mitimi yam ni nyina so obomode ne wakobiem ubiem obenya adu papa edi ama abofra nanom se de be ya enkofo ye ne bia entimi emma cotton wood ye wo bi surgical marks won se kabi saso na ne stethoscope no won sa be kabi na bibia enso atimi aye kama ene maya na mukọ nursing training rantie no ni nyina no se mo practical items ahodo a wo de kwa practicals no ye bua no se atimi akabi no achi ye nananum ene ye papa no mumfie na kwa animu na chese ne blood pressure ham no wo se mo na mo meje blood pressure monitor abibia no regular check up rebe koso na bibia no enso atimi aye kama. Nkoranza would when airtrim Nkoranza Adria Road Yenesta International School no ND enimhwe saso na betimi afre director na kofi 020 070 5528 020 070 5528 wo frɛ panyimpa no na ne din saboso wo beboa na ne apomdi ho akade a eboa na apomdi na timi agina prane no wo nsa timi akabe sanse ne ma da bia me kam se nkyina de pa enu nti hwe apomdi nsam yi na bibia no enso entimi enye kama Gospel Senior High School makacho sa admission no guso ekoso 2023 2024 admission year no eyatie so master to moma enu nti bomode na kokoso sa hodo ayeye Gospel Senior High School no general art business home economics visual art general science any general Greek ni nyina no ye bua no so atimi aba be bi na bibia no atimi aye kama edi ama ye ultra modern facilities how ba say bia person ba hostel uni pro no wanya blem ye be bua benya ba bi parta na wanya ba bi parta na asua de na so hwe no duru a watimi atedete de ma goals we down so from other senior high schools no nyina no say ene goals we more professional tutors ebi mpo eye wa ye examiners a oba ye tro kwen fa so answer questions no na bibia enso atimi aye kama edi ama e wo honom ti anopa itu anama na kwaje admission fama audition no na onkotwe na ontenete na bibia entimi enya kama ba sa so betimi awram tertiary institutions yi mu bi no so ababe o my baba na bibia na timi aye kama ntitu anamon anopa o free school proprietor any school authorities no 055 55 00276 055 55 00276 from panyimfo na munni sawoso ye beboa na audition no watimi ababe suade na bibia no enso atimi aye kama ye dan ho abeba ye ramu amanone na latest all updated stories are everybody from Manfo Cross eba no yetimi etia pro e was Sompa 90.7 FM transmitting live from Nkoranza and beyond. Yeah, Basisi. Are you ready? Adea clubs are who so ejuma ebi renew players contract ebi enso to Tony Amasa de after international break no bibia betimi akokama ne yewram Spain yewram Spain na ye kwa kodin command na no pe Madrid camp na latest epa winim say China Vinicius Junior apparently did Rodrigo the goals Federico Valverde mu nyina no yetimi extend your contract latest epa na no pe and say the next player ye renew ne de ama na nei no apparently did Adea Militao wono and ye renew the contract no enso etimi de ama na Madrid na latest amete and say the contract na ye renew no the buyout clause no betimi akọ £1 billion enu nti yetimi renew contract ni wie na o pa brand and the Adea Militao e we say obomodi we nya de say wo kwotena sema sa teme so dabi wo de odru Spain na no wakọ akopiem e tax office na o discana kwoto na ya fiefere ntuno pere se panyin ye discana pa enu nti abrante no ye friend Adea Militao no janmu na onko e ba no sa bibia betimi e kama nti £1 billion ena ya brand and the Adea Militao the buyout clause and you latest airport na no pay free Madrid ye re ho nsem no etimi apa na so
on Madrid issues no when him say China Brantian did Rodrigo the goals ye bomb more than every new appoint in the contract now Brantian na din komo ye bisan se panyin na okra Saudi nya ntia say Rodrigo ya je say ne office bebre na timi apa na pesa okwa na wo so no won ti say dogo bi no abe no kra no be free Spain enya o man din e Saudi Arabia no okọ prempren enu ntinya ade so no wo dwe ho wo say interest bebre na free Premier League no apa na so still enya ade so no Rodrigo the goals no why na dwen so wo interest bia e wo sa office na atimi apa no mom wo so to Madrid e o person ye honest to Madrid said be ya ne no wono enso betimi aja good legacy enso Madrid bo boko ne sound so to Madrid team ni ye pa eno nkoma boy no enso re etutwa yere ho nsam no e pa na no pay je nkopiem the Seleção of Brazil wo mo kam na nim say Madrid ato akwada wi so bi a de dia de Endrick Osina Academy Pilamires bo boko na Brazilian Serie A no na later sa e pa na no pay and it's a Brantian the team enso re Endrick no wetimi in the first call up the Brazilian national team no ma wo kono akwa bo adwuma we ono ba be the second youngest player the Brazilian national team no ma wo kono akwa bo adwuma he said the first player name wetimi bo Brazilian national team na the modern one e wo so na to say very young na Ronaldo da Lima the phenomenon na nkasa no the youngest player wetimi si academy o man team the Brazil o national team no and they Endrick enso etimi aba beto so mienu on 17 years of age boy no enso etimi akọ na to say wako bo adwuma e dia ma the Seleção no na bibia etimi ayekama enso na ne later sa e pa na Brantian did Rodrigo the goals Yakobi san say na okra no wanya ntie say na Brantian did Kylian Mbappe wo betimi apa na oba usura akira na wo se masa yenya sansem ne wo se Brantian friend Mbappe no wo ye genius ball no nimbo pa ne momo no onso se boy ne pa ne na oba tina se mpanyifo be kwa kofa na pa enya ade say ha ne mom wo so wo ka kire Madrid for wo nhya no so sa Brantian ne friend Endrick no so ne ho adin wo nimbo ne ball enu nto no so ba na obegina nim ho a e betimi aboa eno nkoma Brantian did Rodrigo the goals wono enso re atutwa yere ho nsem ne epa yen cross carpet ne nkopiem elsewhere Catalonia na okopiem Catalonia ya de se ho na club ani din the FC Barcelona mu butu mu bo adwuma na panyimpa sporting director after Matheus Almani wetimi call ye no nipa ne waba be sporting director panyimpa ni din enso di Deco na Deco ne ko bizan se panyini ene Brantian ne friend Victor Roque no mo ye krado so betimi apa wo se ampa wo so mo ye krado pass nyame aduma January boy ne friend Victor Roque no wo betimi apa wo se papa ye friend Javi krado ye benya enka boy na timi apa sa so na panyimpa ne didi one Laporta wo no so benya enka boy na timi apa ne mom January je aka just a month to go na chese boy no enso etimi apa na oba betina anim ho na bibia etimi aye kama eno nkoma panyimpa ne din enso di Deco wo no enso etimi adi je ojo ni chwe na Sompa 90.7 FM wo be hu mpanyimfo ni mienu enso da screen so otimi sampa bibia konkan edimo a eno enso ye update epa na panyimpa ne din enso di Diego Pablo Simeone Yakobisan na Joe Felix oba Atletico Madrid no wa failure na panyimpa ne si amfantudwa was a boy in young failure. Nina is a boy no was in a philosophy of the year Juma, our Atletico Madrid no was in an NCT boy no, and so still boy need to be given the best in the B at my club and the Atletico Madrid and into the more Mocasa boy and the team, and so the your fellas boy net me a failure. Our Atletico Madrid no was in a Caribbean Nissan Sebnum was a boy in young failure. Nina is more philosophy no, then ya there's a SUT boy no, and no enter a boy and so to me call ye, and into ya there's a your fellas boy no, and so to me a failing and now me breaking him on Monday. Saba party and so Rudy Garcia, you bet me in concern ampa enra panyimpa no yetimi apode na situ ene papa ne din edi Walter Mazzari ena ne wetimi apa obebo adwuma enso edi ama club ne din edi Napoli ewo Diego Armando Maradona Sports Stadium ho na bibia no enso etimi aka nim se Walter Mazzari 2009 to 2013 panyimpa ntimi bebo adwuma edi ma Napoli boboku no ema bibia enso etimi ye kama nei de eba no se panyimpa no yesi kuntunya ne ntia na eko 10 years down the lane panyimpa na sen aba oba bebo adwuma enso edi ama club ne din enso edi Napoli a wonim so a former manager de ma Inter Milan former manager de my club and the team and so the Watford and they was in power be media man Napoli Naples and so later so eba na pay dia honsem no and so etimi apa na bibia etimi ayekama na Juventus the old ladies of Serie A me no kase obo modia na kopiem Juventus and chen am beka cho say boy na friend Nicolo Faguli boy no matimi extend the contract unim say boy we no wo betimi asia kan this next year May and a boy we betimi asia kan na the eba and say the club and the team and so the Juve wo mo so mo nti say dogobi no abe irrespective so boy na de no akọ for the belting scandal bi no wo matro mo support e dey am boy no still wo masia man contract asia bomodia increasing in salary wo tim say good news e dey ma brantiality and so the Nico Fagulia and so later sa e dey ho nsem no and so etimi atudwa yenko pema Germany na yenko din komo na e Germany no later sa e na no pay and say ne okopema Germany a club and team e dey Bayern Munich panyimpa de din and so dey director sporting director Edmond panyimpa de din and so dey fraud panyimpa na din komo wo se yemfa ntudwa wanya ntia say ne club and team e dey Madrid o mani apre say boy na
friend Alfonso Davis no wo mu betimi abefa no wo so ogidie sa point ni betimi atena enya de sa point ni club on the team enso de buy no my crowd so betimi aton Alfonso Davis ne moment krom ni be sin konwa na chese contract extension no wo matimi extend dia ama no na bibia no enso atimi kama na koda ni didi Nico Williams winim se Nico Williams ni bro panyini ene Nak Williams na de eba na no pay ene se ne point ni contract ni betimi aba wie nyame adma next year June ena koda ni din enso de Nico Williams ani bro panyini ene Nak Williams so sina kan de the senior soccer team of Ghana no me patron ne de eba ene se ne sporting director de my club and team e de Atletico Bilbao panyimpa si emfantuja wo si enchekrom ni point no enso ebetena se na contract extension wo mo de ama koda ni din enso de Nico Williams no watimi apo ejuma enya de so my crowd say ne club and de Atletico Bilbao wo mo enso betimi aton Nico Williams amana kone enu nti enchom be extend contract no enso etimi de ama brand no na panyimpa ni din enso de Deco ene ekobisa na sa brand and de Ansumani Fati wo gidie se boy no betimi afri England asia bo me de Spain na wo so wo gidie wo se ni nyina na se boy no omo pese onye now playing time na chese etimi bwana Ansumani Fati ni mode mo na etimi ekosro enu nti boy no mo gidie pa se nyame yaduma loan deal ni pa na wie ya wo besia sign na chi aba be PM elsewhere e wo Catalonia no wo be po adwuma e de ama FC Barcelona na be pia na enso etimi aye kama eno aye kakre free club and de aye Barca wo mo camp epa na Mikel Papa ni tin enso de aye Alvaro Morata wonim so didn't queer de club and tin e de Atletico Madrid na latest epa and se ekobisa se panyin na okra na Saudi club by samasa nke season beji £50 million na kodi na bra be sia ka Saudi Pro League num wo se yankama wiase nyinante wo se still opeso timi tena e wo Atletico club Bilbao na che so timi po adwuma na etimi boa na mo timi je trophies kese enya de so e crowd se prempren wono enso betimi akọ enu nti no timi tennis offer ne down won timi anko eno e kakre fra Alvaro Morata boy no camp epa yeri ho nsem no etuja na Brantia did Emil Forsberg e player ma RB Leipzig verbally diamete and say ne one in New York air red blue wo ma agree so betimi awrom Major League Soccer num no enso etimi akọ adwuma etimi etiamo munyame aduma January eno latest eba ne okopem RB Leipzig wo mo talisman Emil Forsberg boy no enso etimi akọ na chese wakọ adwuma man ni di enso the United States of America na bibia no enso etimi aye kama na okopem obey no for Leverkusen wo mo striker Brantia team enso the Victor Boniface na diamete se boy no yes clubs be na and etimi show interest our Brantia wonim so Nigeria ni this year na diamete se ne boy no be PM after so free club and team enso the AS and Gallen ebe PM our man team enso the Germany no yes the money was show player of the month of August otimi je player of the month of September wetimi aje and October ni nyina no a Brantia and the Victor Boniface wetimi aje yes ni na so a yes top clubs be na enso ni tinachi so betimi atabri no na chese wetimi aba be adwuma na papa ne didi Mauricio Pochettino tin komo na Pochettino si emfa ntuja o se hwe ene club and didi Chelsea no se amanfo nya abotre enche kra Chelsea team no wo mo hwe so mbenya quality striker no ba be partner Brantia didi Nicholas Jackson na chese ne goals na timi afro wo si team no astati eyeye pa eno ti Chelsea supporters ni na munya abotre enche kra mu be hunu Chelsea team ni ye na bibia enso atimi aye kama na no si ya pe na Brantia din Eddie John Mikel Obi wo ko grantee interview na interview at John Mikel Obi ko grantee ye no wo so no oba be intermediary Eddie ama Chelsea any Napoli na Brantia Eddie Victor Osimhen wo matimi Eddie na banyame yadma summer 2024 na bibiaro enso atimi kama o see after Didier Drogba enya de se Chelsea enya quality striker amana babiem tinei wo mo hwesa Brantia Eddie Victor Osimhen wo mo betimi akwa nemom wa testify wo so no ankasa ebeye agent for this particular deal yanwani show na wo Sompa 90.7 FM yenti interviewer John Obi Mikel etimi ye next season which I know you're going to come to Chelsea. I'm telling you, I'm going to be the agent to broker that deal right now. So you are 100% coming to Chelsea next season. I'm going to make sure that deal happens because we're crying out for someone like you. We're crying out for someone since the big man left. Obviously, you know, Didier Drogba left the club. My teammate, you know, we haven't had anybody with that figure, that stature, that personality, and someone who can score goals in big games, and somebody who we can depend on you know, scoring goals. And I just feel like you are that person. You will fit right in at, you know, what we need to achieve at the club because we're crying out for someone who will get us goals, and I think that's what you will give us. So I personally think, so I hope. Can wait. Yeah. Saudi can wait. Give us 2-3 years at Chelsea or 4 years, and then maybe Saudi can happen. But yeah, Chelsea next season. I hope you come at the club. It's amazing. Obviously to live in London.
we don't have the best weather, but everything else is amazing. Trust me, the club, people at the club, the training ground, everything is absolutely amazing. You sound like the owner of the football club making a pitch to Victor. You pick whoever you want to pick, Victor. Come to Man United. He's a Man United fan, that's what he said. Come to Old Trafford, Victor, we need you. But in all seriousness, does the Premier... And no air Brantian Dean Eddie John Obi Mikel and I testify saying Yadma summer 2024 when one Casabehan wet me a British deal no Eddie Ama Chelsea and in Napoli not Victor Osimhen one ends wet me up and Victor Osimhen Nankasa Din Common was so bad a locama or 2 jerseys pair and a woho na 2 jerseys no a Chelsea and in Manchester United jerseys and on what I want to lock 'em and no ayan coma a Brantian Dean Eddie Victor Osimhen wet me according to Anquaya Chelsea a bet me a club and a team and so the Manchester United and a latest now, young fast the PSNP and Farmer Obo Herbal Center. Now, Makato say Obo Herbal Center and no copiema almost say a dear pa. And until Obeko, not as hepatitis B, diabetes, infertility. Bema dear Makato say we run from Mira, Nabi Piano, Entimi, and Yakama, and Yamura, and Yakosura Dabi, Bema the Otimi Rano, Tim say, oh boy, Juma pa, Nabi Piano, and Sweatimi, Ayakama, and Until not Obo Herbal Center, Yamu Nano Penua Pumdino, Entimi, Enina Brani, and Farmount. Makato Obo Herbal Center, and a dear ordained herbal bitters and capsules, no, Abajas. Bema Drana, you are winning me Ramian from Mirano, what drew a or Dean herbal bitters and capsules, Quanacope Binabo, Ebeboa, now Pumdino and Sweat me Brane, Ediama Ewini Pajanum, Nabi Piano and Sweat me Ayakama, and so Eddie Ama and Kranza no boy about center, Chaquine, Ewa de my gas filling station at your pay, and I'll be no boy about center, now in Penny for Deans, I was only a bow, no Pumdina to me Edina Brane, Sasuna Nay, Ebiana Personi Penny Pani Dincomo, friend was 0249 761 508, 0249 761 506. Ube frena chese ne wetimi akọ na bibia timi aye kama etiama ewo bo herbal center na ne e dofo bi birthday ene amanfo di omo birthday papa na sister coach o Nkoranza krudiam ha ya o baba wadi nyina ai me wo fa ase Emelt Adubia Ade ene eye ne birthday enunti babia ML Adubia Ade wo bia no nyame nhira no na onye ne kese oko school e wo Grace Sapon eye preparatory eho ene oko school enunti babia ML Adubia Ade wo bia no nyame nhira na onye okese emfie no mienu ene watimi adi enti ene odwane hwe na wo sompa ha me wo fa asum tim se oye kama papa we no nantwe be 30 wo de ba na chese wo bisia wo na bibia timi aye kama enti ne babia ML wo bia no nyame nhira na onye okese na onyumfra dumu enkwa dumu na bibia no entimi enye kama anopa ye chia busuafo ni nyina saa so na ye mamu nyina so yakọ isanse still nana eda so chef regime anti ye di birthday no na ye kaye ya so kakra ni nyina no e ka mu bi na enyo no nkwa na di ni birthday ne what you say we know special wish from Systematic Press I me ba ko be kan Systematic Press okay I say happy birthday to Ohima Sandy of Apesika from Silla of Apiska, one NSC and ratio. So, systematic system there. Meaning, says, what you say, I'm going to see a comment here, system Pedibia, but be also smooth. Okay. And then I, or him, Sandy, but Biabian Yamisha, no, no, can say, we, if you sister, I, friend Silla of Apiska, one NSC and ratio, Nabi Piano, and Yakamamisha, no, no, can see, when you fradumu and quadumu. After 2024, Wakuma Swadi, Yankopon, Emanimram, who knew birthday, say, no, not Wakuma. Swadi nyina bam na bipiano enso atimi aye kama wanim sirie no enwo hosa abribia enso emwe no makacho say efri eye Madam Sheila of Apiska ono NSC and na systematic so okay e had of brema kwai na yetimi di jumadi ni nyina asi edi no eye beneza don ko betima from Ben Maestro saso na eye unity territory and a systematic na Daruma na Sompa TV on YouTube saso na Sompa 90.7 from Facebook no yetimi ewram ho ene anopa ye akonyame adom no dia dom bedum ya ye be san edi ahia.
nti ewiase o man bia wade wo koso no otumi betena TV ni radio so e ka ho price kora kire wo nanso anfeli Sir hold on, I'm coming. Sa travel and tour company kro ya wakacho so apadwuma accommodation ene ho salary e wa brochira ma wo a obekọ sa pepepe say your school and na holiday na wo hold on. Odoman for US, Canada, UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say ewiase henefa on to me so a when you sika and your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour so ampa. Wasaya ticketing and reservation simple cry. Mama bonus wo. Oh yeah. Kumasi Obuokom Junction, opposite Church of Christ down. No bani 360 pharmacy for 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction, Game Pani Achimba Takwano so for 0553 985 231. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no 90.7 FM ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no 3A co capsules ya koko master mesra utie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha se no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ya koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfoma ni nkyerɛ efa fodwo ena afa so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man washing bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibiduro depo Mami adumei mesrewa beyi ni emesu aswase me na ahya ase fifiri gui ahwe ebi mpo bebobo enti sika kakra wo fa koye eho niema ani bebre se hwe ebi mpo sa go ka ni mo an atekwa ne hene na bro sana se wo no ena mehunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofri yi emom Atiko Home Stores eniema no bu afunti ena ma sika no to ne dodoom Atiko Home Store omo niema efe dodo se wo fa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya mechanical main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches copem size bia wopeno na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e frabrochi so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de be spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243 629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. Onte 5G na so obi bisa me say 5G na den eno ye technology na am say debi. Tie ni ye. Your green tea, that is the first G. Your grapes, that is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G na say no. A non-alcoholic. Ubie timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. 90.7 FM. Aperitivo. Nina you makwa fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome heavy do abrosan no mo hwa ho ne yetuno. Dome heavy do abrosan no mo ho ene yetuno. Number ni 0246 270 221. 0246 270 221. So per 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Pre Store. Obu Onyesuro 21st Clinic. And now Bojobo Ventures.
nananom emwa duma nyina frosie die nanso wonim enkanka tesie mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye etumi die bibiduro kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a aye kwankoro no na wonso wonante kakra bia na wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja boso no koso bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne toda ye sisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo kwanti etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Hebafo se wo hu akira kwai e wo sunwa ne krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwe ni mu Accra ye wo Kasoa Techiman ana Nkoranza nso Obo Heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike Heba Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Heba abibiduro kasa Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye nyina ema ala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre ala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling numpo ene kumino ala construction esi adan Etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pick your form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachiman Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetia be attachment ewo Alala Construction and Training Center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes 90.7 FM ene di akeka fre Alala Construction ewo 0540 379381 ana 0249591700 ana so say 0246 702306 Alala Construction and Training Center se ubesi udan no a frey na yensi enwie ne prekomao Hey, Ataje, yate dene, eradi ye dawase, masters, moye aluminium and a glass and wojumano. Se said ye come one G, if we said G&G Enterprise, Ababe PM Ewon Nkoranza, wo did you masopa? Ne body say aluminium profiles and now glass, and who a candia padia. G&G Enterprise, Edia Husani Abreye, a candy bini, window locks, window robbers, center lock, net robbers, 40 corners, 40 round corners, a local pulse of all colors. Open windows, doors, showcase one candy so many blue G&G Enterprise. Glasses are doing now, blue and the plain now. Our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the here. Me come from out. So on Nkoranza North and Asa South. Busunya, Don Kwanta, Akumsa Dumase, Setra Dumase, Ajira, Atebobo, Kwame down so, and in Kureke and Weshiana. Other four and Kobe Bia, and Koto glass, aluminium, and one candy Bia. Set your price in it here, I won't cry. Kumase, any baby Bia Kotono, China to ha. Na Nkoranza so no ye wa hihye ye sonko emma wona wotono dodo G&G Enterprise e won Nkoranza Kasajan New Market Kwine so ben Dr. Jesus san oni amo great agro no e wo dan baakom say afrefra wo betimi afre 0243 344280 ana 0247 773324 G&G Enterprise maba amaye komwadwe Grace Girls Medical Suppliers no kwase mobedom Nkoranza man eni nkura hodo atwa ho ahia nyina ni sentini se wiase yesoi kra yesoi yare na Grace Girls Medical Suppliers muna mayesa be kokromoti a yetumi sam homo polda na makofa be fomfidie hodo a yede hwehwe nipadua ni mu etu yare ase free abrabom me kire fidie hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no egira brane apomidie so ye adwuma ko nkura bata hodo moda roma me si bibia kire mu anyado de me kan se Grace Girls Medical Suppliers wabo waba of
first aid nneɛma ahodoɔ no nyinaa bi ebi te sɛ first aid kit plasters cotton wool mese mfidie ahodoɔ edi akotene ɛwɔ ayaresa adwuma mu no deɛ wobɛnya no nyinaa bi wɔ Grace Gas Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ɛne nneɛma ahodoɔ pii abusu sɛ tam Grace Gas Medical Suppliers ɛkyerɛ kwan wɔ Nkoranza edwira kwan no so ɛhɔ ne Star International School na die nimhwɛ bibia ni afra ahomatrofo yi 0200 7055 90.7 FM ana 0245 372919 Grace Gas Medical Suppliers apomodin ho nneɛma deɛ wofom na wafom kwan Empenni say owura fi ukrom hina ben a woyira wadwa base e na mamre so yantoto nase na Masuzi 2015 amamre fie say yamamre ne yamane no onhwe mane nsei eno nti Masuzi 2015 amamre fie di amamre dwumadi a wato ne din say tete obi kan tete obi kire na we ne de di kan kra dwumadi bi say e bekoso wo bono poema ntami mu wo ya ba ya wadi mfinhia no enso kosi dumiedu me kire 7 to 12 na wo ju hudi say wo betumi aka winsem ana wasokoto krom e de akatwene amana kasa me kire drum language wonso betumi atoto nyom ana ya mamre nyom ni bia akamfo din ene ne nkyerase ene ya mamre ho ade a wonim bia wonso de ya bebuo utumi bube ma akokofru bropata ebre no ani so beba bebube no ede ade akyede wonso nim kwan a ye fa so siesie ye ho wa mamre kwan so ede dwene so a ta kan sie menyu ho mfrim akyede da tete obi ka tete obi kire dwumadi yi so ju obedi nkunim ni benya 5000 Ghana cedis ene akyede pii ye beto so mienu nso benya 3000 Ghana cedis na de obeto so miensa no eye 2000 Ghana cedis ye beto so 9 no 1,500 Ghana cedis. Your better soon numbenya 1,000 Ghana cedis. And a woman or macanon so, Womubenya Chedi, Eddie free a boa fontaine, and into a bad tiny ashafo, Monsori Wake, Namokofa forms, and Mamano. So what is Simana, Obenya forms Libya to a radio link, Akina Radio, and Kransanso, Dero FM, Fabia FM, Sompa FM, Echa FM, Ne Planet 7 TV, King Tampo, Adas FM, Ninkomode FM, Atebunso, Atobu FM, Yaji, Obenyabi or Okema FM, Forms Nebo Mountain so 25th October. The akwazi 25th November inti abata ni ahwefo muntutu mrikan kwamia ya mebobo so yi na mokwaje forms ni bi ema momano na boa ema wo monsroma na pie jumadi e chichaifo ni Bono East Regional House of Chiefs Ghana Education Service Bono East afa Bono East Social Welfare se wo pejumadi mu nkyeremu a frɛ number se didi so yi 0244165083 ne 0552531491 ana 0246344327 se wo ya jumakuo ana ankrankre na opeso obeso tete obi kan tete obi kira mamre dwumadi ase a obetumi afre numbers edidi so 0207 055 988 0247 997716 Masuzi 2015 amamre fie tete obi kan tete obi kire Champagne Enyumnie, Champagne Cassia Bonnier, Champagne Osumpapanie, Champagne Radio Nie, Yabo Yaba, Sompa Sompa, Sompa Sompa, Yabo Yaba, Sompa Sompa. What's your Sompa 90.7 FM?
ubetua wasade so otua right nti enema bi no mo ho a ye de ya no na eye na mom se ye huwom pa de da bi Dr. Nkrumah ka say black man is capable of managing his or her own affairs what the na adwen de susu ma yen na enya nuru ho nti se wahwe Ghana ya mamoni e bibia mu a bibia ni na mpanimfo be ye pe wo mo de wo madwen susu se ye de ye nim dada right na wo mo asase oh ye nkrofo ne de wokọ ho a ye we ye de ya brabo no ya mamre no a ya to atwene no emu nsusu ye na na ye da so ade ye bibia nti ebewie ne ye de ano na aye ne nso ye nsankan nti again ye nsanmra enipa na ye wo man ye wo man mu no ye na yakọje saade so ano aso ye ho ana esan se oman yi mu no obi yi nanim se obedi dibia bia ye so anipa na ye ho ahọ anipa na te se sebe o ye nipa so no nko nokre ebio ye misa questions ana sanse ne ade amu ye te se omo a omo se omo pe kwan abedi so no omo te so omo se omo pe se omo tena so bie we ye misa question se wo se wo gina bonte na wo pe kwan ababie wa de na wo yo ye na de nti na ye nsan fa wo mra biem o so se wo te akonwa no so na wo se ye nsan ma wo nto aso bie wa de na wayo na de nti de ho na ye nhwe ma wo nto aso biem sa na ma ni nyina Ghana fo ye bisa ana ye misa na yemfa yadwen enkoso no eno ne ye nene ama yehu na yehu na sofopon ebisa se ye yedodo amamuo na esi dan nipa kuma bi ena ayese wo mu didi akoye akoye oka ba bi o mampani ko fotam la asem foforo o se ebi didi na ekom bi no kom bi mo sa asem no bi enie yesi ye yedodo amamuo di a adena nipa kakra bi because the yenhwe mfiri ye MP for afam yenhwe mfiri ye minister for afam yenhwe mfiri even post nkakra ye de mema nkrofo yama obi national service coordinator yama obi NADMO coordinator yama obi youth employment coordinator nipa no betime de wani asusu se onkonya sa adwuma no na bra boye so no nko bi kura na wo kura wo de wa ani mu chen no enso okonya asa adwuma no pe afe mfie mienu hwie be mfie nan wanya ne hu se tam ba ne sen na ndie se ne sa ne te de a o ma fo dodo no so ye de ye hu amane nana ni nyina ye se ye no Ghana konwa na e wo ho no me de bia me kasa bosoma esi ho na ade ba ko epe ne se epe nokre udi nkontompo eba be tena so a oyi uto na odi nokre nso ba right ya obo ho ban pa ekata uto nti de ewususu se opese ode ba on board no unya be kato man manitirim na wachita afo ye wo abusua na ufiri mu no wo mu agi udi sa ampa ubetimi aye na abusua ni nya pia bonten ebe ka kire kuroma ne se ye de hie ye nim no pa ye ginidi enti na ye yi no de ne ba be kire mo enti se kuromo nso munya gine tum a oman ni nyina agina tum sa na ye politics ya ye yo enti bo se party ma no wo mu eye delegates na ye nim wo mu timi kenkan wo mu etua sika botene de tu wo mu ti so mo wo mu kokoyi kandifo bi e de ne ba no na saafo na fa kire abedodo timamufo na adwene mu sense wo mu ne ya ne nam wo mu nim ya brabo enim ya mane ya yehunu enti politician bia obegina simpie so wo kasa no wonko no nim krom ho hawo nanso se wo kan na eto timamufo trim ne yeto mane wi a enam se obekasa no ne yeka gu na som ahade wo ba no sei nati o enti wa nka ne saa man ya yenya chitafo na yenya doma wombebo age yen so enti yeka gu na som a oba obeka ye no na eni ni trim enti okotena se na se nkunimdie ni nya ba wi a ne wira fi enti Ghana mampani ba ko a wo sanso a pese obeba biu yewura John Dramani Mahama e ka se Ghana fo ye wo short memory no kure memory na wo kan ye no enya atema wo di en o etese mobile phone ya memory dem na ebi de eye 16 gig
na ebi de ye 1 gig ene 16 nse space ya 16 wo no wan ne ye de ne nam say space ye wo so no nse da no so nti no wo twen bibi gu so kakra bi na ye ma asem kuma bi ye kanto ye tirima na ya fa set ye hwe amampanimfo epese eba yi ansa na mampani ya wote akonwa so his excellency na narodan kwakufu adoba wo ka say free senior high school what the beba okay eba Ghana ye mmra num kura na ye nhihye mu wo ngomasua mu a ewom say biribi beba ma yakọ school no kwa ahyase no ya mfanefo ne mom yenim say ngomasua ye yedie safoa nti say pese ye yi hu free wo hawa ye namu yi a ene ye gise obia ko school ni bi kane na abusua ne yi nipa ba akope ne ya yaka nyina wo afuo mu do na ba akope na na eko school ampa obekwa aba abaye nipa titiri e wo manum nti sesa na tie de a adenti na nyina amfo ye nini enwomasua achi sere be na obia ho beto no ne ye mfa ye dadwene enkonkoto aban nko aso na ye behu sampa bibini no ye Ghana ni obetimi aye ne bibia sede ye se na efata nenso eno no na ewo ho no nenso no na ewo ho no yenim papa no na mum ye gya hyeda ye bone nti ewo se ye di ya ewo papa nka wo se ye ho ne ya anye yetimi hwehwe ha ma obi fasika puduo bi anka betimi aye o ma ye japade ama obi anya so mfaso na obi afadi nanso ebewie no ne ye da so a bosi de mra sem sa na nam ho na aye bibia wo ho ye wi a Ghana nko an ye wo bese de muadi ye ninko de aka ye mo ho ban nanso aman bi mu a wo wo bibi di etimi eba se contract wo ye ne ye beye ho akwan dotoba asunkwa ekwan ye ne ye ba beye e de wo mfidie besisi so ebewie na no ye se aban fa sika ma yen nti adwuma no kra ye nye bio aban se matwam me de amani pa afro wo ho ana wo ma ba se contract na ye kwan ni ye nhihye se nti motua judgment debt ampa ne ye tua de muadi wo ye ha de ye ninko ne aka ye mo ho ban ne so wonu ma wo bi no muadi a ye chesi wo mo kokoje de ye hye wo mo num kura nti man ben ne yetimu na de ne ye nti yewura kwasi jamfie bisa asempa na emom ye nyina na ese yi ye ho ano ye ni ya ewo papa nka ese ye ne ya anye ne ye gya mabone akoso ho na fe ye twere Yesu Kristo ye na je nkwa esanse wono baaye no wo be ka asempa na kire ye asempa no eno na sompa eken nti de ye ne ye no ye ni akire akua ma wo nso achen anopai ewa ha no apomu ye de nana adom me ho ye na nso ye adom ne ahwe ye nti bibia ye fine radio asimgide setiefo nso ho ye obia ho ye right ye wura sofopon na sama wa bisanie wo se ono de tena ase ya na odwen a se Ghana ye dodo amamuo nanso akoye se nipa kakra bi na wo mu didie no ontumenti ase enti no ma yentie wo nso wadwen na apam se eye nema eye anamuntu bi ese nka yetu na yantu ndi ye nyina no ye ni ho yawo nana anapenkomo no emu ohwam right amencha systematic onim deye mejidi so beye said the of a medical kan no aya ye nim papa no so ne ejai papa na to ne eje bone nti special regards enkoma systematic na ohinini ama crunch adazoa o follow program no pa o follow one Mr. Sabre omoto ono mo hwe Facebook no so na omo boy abeti ene de mo ya ade omo bo adwuma nti ono so me ne wo fa pam ye gina adwumafo wo so mpani na namu ne enso ada ohini ni ase ye manamo woni madwuma na ni so pa wo ya ade na me koma asem no so no na mesan call back ekotie papa no ni tape no minim sa na pe wa bode a ye ne fan no komo no fan e wo edi so no ye beba bebo wo ye beba bebo okay na se wo ka se democracy no e favor FMB en favor FMB no oye bishop enka ye beka se wonya amanyosem enso we ya de bi a wono akasa atena se e common knowledge e ya de obi ani tua right enye se bi oye sofo no de ne ho before amanyosem da bi we nyo no akasa na akotena se ahyehye nsem no e nsem e daga na fo no e amanfo bebre na haw na ode abetudwa yakọ asojafo amamuo
ene hu democracy nso ya we ni mienu ni na ahwe na obi so obi a obeka senka soja mumu no mom ena eye esane se democracy no etechema wo defect bebre wom na yetimamufo no so we form major part of the problem. Budget ya bekenkan ya ena interview ye bisa nkrofo say o expectations then na mo hwe no mo senka budget yi enka finance minister begina ban na mu abeka obi so nyaaya ko beka se opese ye beye ya kwan ni yie pa enso opese ode nani beto so no akonya broken heart wono akaso ni ade ni mu gide onyaaya ko beka se ye mbesiesie akwan enra ne etese akwan hye bi awe ho sempa se era no ni mu no oya dwuma wo era fefefe bi onana mene so hu ne picture ni bi a nice lady bi ya moto ekuno nyame fa ne kwansie e wo ye kwan yi so he ya kwan ye road science nye adwuma enyoma pina na enye adwuma enka budgeti nke be expect say ye be include sanyoma we ni na ewom na nke ya be fix nanso ye ko IMF ka kire say ye ntete e ka ye boso minister no ne transport allowance no better so onto the transport allowance no so ni clothing for kure pentumo ni clothing allowance no obeto so onto so de obeto so sika na nkode ba be ya akwan no eno de obenwan so de obeto so enyo mefa ye mpuntu ho no de be ye nsu amaye de be ye akwan amaye de ye de be rewura industries ni man ka be ma ye ho ahaye no eno na obeto so na ne traveling expenses ni ade no ne fuel allowance ni de wajane sa na se watum. That is the problem of democracy. Na medical can say we are part of the problem. Me kind systematic tia say no bonity because yes asampa sama waka no no kre ye gitumu say ye hia sannyoma we ni na enso brane so na mpanyifo yi bekenkan manifesto no ma ye tirimo ye da edru bra omo ba implement na ye ncheke wo mo omo be sa ba the next time say ye nto abama wo mo instead say ye be kaka wo mo say emre bi atwe mu obekan say no na ya hwe ekoma ede ye ne so ene sika na omabo mpa ye guso de aba no na ya je egu ye botom na ye refi short memory mpacho underline that word omabo mpa ye guso no wonderful no krenso ye jiska na ye refi ye ho 200 Ghana cedis na ye de amane ninti na ni refi se onye nsuo papa nom nsuo wonum ne fi okwa hospital yesi wanya typhoid ni refi se na akwan na ofaso kofa ntos ebedwem no akwan na nye na ni refi se nyoma ni na odi 2 million ni wi a ebedwo so ni ato ba na wie akọ siska no ye de ba field no so baby amoto abada ho ne diska ne ba nti diska ne hye so ma enigi gigi no akoto when you better know what to be ko easy was easy me paper no pacho why every stake me pesa it's gone. So we form part of the problem no bigger part no so yankasa ne ye nneoma bi a empanyifo no enhwe ye ne mumpo omo regard ye nti ene dey se bishop yet na se hu se democracy no ase favor nkrofo bi aya na yama democracy no fe ye nipa dodo no na ama favor nipa bi because na me kan constitution no was say chapter 1 ho no na or say the sovereignty of Ghana resides in the people. International say aban tumi bia obenya de aye adwuma no efiri ye ntemamufo enti se sanete de a aden na ye wo tumi no ye gyae ama wo mo a anka nana class 5 and ya kire me say government for the people by the people and the people me da so kai nyini ni na ba me kai for the people ne by the people no that means say e wo yensem na me ye sure pa say timamufo ni bebre enimu say wo yensem iti na delegate no edru abato wo kire wo ho no sesikana ma yento they know they have the power they know say to me no e wo monsem nanso
points na ye raise ejina so de to aba no eno a na kutia ye no ye wi a na ebegina kira ka say ye dwan ye say a driver for ye dwuma ne nkoso say ye fuel prices cost. Meanwhile areho Meda asibebre areho ewo ha enom asempeti enautin nka no adanse mame ma wache na memisa se wapom to sen Yami adom Sompa 90.7 me de me ho ye pa yami ase mame ma na ba nso akwa aba preko na afi memra wo ho nana maache na apomwe menua me ho ye pa yo me josunso all right yami ase adanse ma yentio bishop say no kwasem ne se ono de tena se dwen a ensene ne tim to obisa Ghana fo nyina adenti a ye dodo amamuo na nipakuo kakra bi enna dodo amamuo na ayese ekoboa wo mo na dodo no sofa ewo man yi mu enuanom akere adwen wo nso wadwen ne de wen yo da yetiefo nyina ase ye mani JP se wa mama sa akwanya isem nso me fa nchele ma adwene ye hodwumedi so asem na papa ne kan ye no de ekoye but before 1992 constitution e beba no na ye practice that dictatorship no kebi obi kebi a on kebi aha ena nyame adom ye de 1992 constitution ba ya ye practice democracy meaning say ye nyina obi a wo ho akwanya se oche na adwene wo bibia ho okay emfaso ne de democracy na de emfaso ne bia bre ye ntimamufo no ena omo wo soro te say government for no so emfaso ne bi nso e de abre wo na ade na kwaye se mimi hu ni sa ye se afafranto ententan no afafranto se ne anansententan te ne timi chibi entimi nchibi meaning say democracy no e favor bi in favor bi na bishop okay aha enti se me ofa pam te he na se me ne nya asem na ofa pam nim government obi owo soro ho a na se me asem na me ne nya no that means say definitely me nka se pepe betimi akwa etia me o but ade bi wo ho a ye mfa nto ba bi a e wo se ye de to aha enti asem de mu eye kaka aye se yama nipa bi aye sononko yes achen nipa bi no yes wa abrɛ se kai na ye yepe okasa kra e bia ne point na wo make no eye pa but enko ba bia ye mfa because of democracy na emu acheche ebi mu ewo so na ebi mu abafom aha sana esiti na me kwan a ye befa so a me hu ni say ye nyina ebetimi aboa ye no like protection of human rights so wo fa ho na say ye nyina e wa ho akwanya say you have the right to speak, you have the right to write any sane mana even election mun kra you have the right to vote when you are 18 years and above fine say na me nua abo achoa e ka no say yetumi di sika na say bibi bomadie bi eba na de abeda at the end of it no na ekon etia ye ya ankasa nti say na ekra me mate say na ye be ready budget it has to be fair e was a transparency bibia dida na akwem e de mai ni ehu say na Ghana eko any democracy the way is Ghana for yetumi bisa questions make us questions are yetumi bisa ye mpani for questions bit say see adechia ye ba beto abai obi ba begina MPP din mu obi ba begina NDC din mu ni nyina no yeyi obi a na obi a begina yetumbisa question na say ye nsembo na ye de akofo azu na saade na yentumi misa no na hayen because na akua na ofa nyina e ka say ye na ya pesa problem na ma ye ho esan say nipa no afi twa mu mfi na ye twa mu no o kan say meya ade we na ye to abama no oba ye no mfie na na atwam wasan ababio sɛ ye ntoma no oyeye ana wanye ye misa eno ane sɛ ye de ye di akire chobo ye no ana ye kɔ ye nim enti ebra so sɛ ye bisa saa questions na na ebra dia so na me bisa mo sɛ questions no kra wo busa ho answer kra mpo ewe sɛ ho answer no wo ye ntima mo fo na
na ye beto aba na kakra menya abomdu akitu abi e de ba ba hye mafuma nti me di echi yoyoyo na makoto aba no abe na nipa kwa begina ho abehye bo na me ba ma akwan meye nsuo meye bibia meye wo wadi ska na wi ho wato aba na wi ekọ se na menu abo acho eka no ekọ obeyo wa meyo untumi nkoka ukoka ne se kra untumi nkoka ho asemu bi e na wo ka kra mpo a onte so pa no obeye enti no ye mfa president kofo asem okan ne mre bi no enye adwuma ewo papa kwasi jamfi asem obi sai mu president kofo mre bi okan se hwe wasetenam na to aba wo na mechiro no enti no sa asem no okan ne sa bre no ene ebi se da so ye adwuma se ye koso de ye adwuma kire se emfie nan etwam wo be kan se wo be ye wei mfie nan etwam kan se anansa kwa na obekwa abam ni yenim se da otebia site na wo ye ma wo dibia bi no otebia asesa ye to abama otebia asesa na se nipa dodo no tebia ansesa ye dia there is no need for you to vote o say ye hwe ya setenam na ye bisa question no aden na wo mfie nan ye ne wo abrabo asesa because mfie nan no nkwa aban mu no na wo nika mfie nan no nkwa aban mu na untimi nsi fie na plot kora woni bi aden na wo kwa aban mu mfie nan ya watimi ato plot wasi fie watoka o mako suku ebi akane no nka wo nko ya nka wo mantumi nko na nipa dodo no a na no on mote kuro ba ko mu no wo mo dodo no ntimi abrabo nyesa ndi se nipa dodo na abrabo enuru se dia wo de na duru dia it means say momo no democracy no bo kakra bi na yendo do na kanti no wo se ebisa mu questions ene ade wo ha no nti wo se ye hwe ya setenam eno de no ana onso de atosom wo so hwe wa setenam se ne era mampanyin dada Jonajekum kan no hwe wa setenam na to wa aba especially obi wa obekọ 4 years na osanso be pre the break cro now wo hwe back a niema wo ye no ene wa setenam sisa ye aba no na nso de ato aba me da se bebre na nso o de ato aba adanse e na ote ne nka no nanaba mamentie wo nso wadwen e wo ha anuanom kire se papa most reverend Matthew Kwasi Jamfi nasema obisa no eye yentemamufo na yama ho kwan ama na basa se ye mayani bere na yese ye betu saade na ase a ye betuma atu ase na nso no ye gyae e na yete ho e na bananu bi na me ka asem bi na ye wie ye na obi se woni me nya adwe nipa kro na woni me di nkomo private na o ka se woni me nya adwe na me ka se assembly members kura ye to aba ma omo kwa assembly utu se assembly member pa na o ka ya assembly akwa bibi woni krom na ono ka se ya MC ya dawroma wo brenso a nokremu pa no sa development nya MC ne koyeye ya assembly no na akwa enso na wo de ho animonyam ene o ma ya ma MC ya dawroma because the to me a ya de bekwa akoye mpunturuma ba bi no to me no free mu assembly members no aho mo na mo makwan se MC we no managers of the assembly monko ya de we wo community we enso se yekoye wia no wo se MC adawroma ye kasa adawroma mitwi kasa no se de meseti ase no bibia won nsem fata na de ama na nipa no so adom mo de ama mo a chese woni man ka mo nsehwe MC ni so ne pa wanyina gina mo assembly members no mo so oh say fa free ho na yenko me fa free ho na me bisa o say reverend assemble na okan be say me reverend na sama okan ye ne say ye democracy na democracy no ya tena se ya ma democracy no boa nipa agogo kakra bi ena nipa dodo nti ne question say Ghana for yenye den wo bra ya agi ato ye say ye democracy ne question na mpeze me fa we no yeah die we no one a democracy democracy and now yes some practice slavery crazy okay my yente papa no no ankasa yente papa na ansa ye beba sisi a na wadaroma democracy of what you suppose and now yes some practice slavery crazy nana okay my nana obe mayen obeto aso obra system ye ho adwuma mayen wo de mame mponche wonwie me se ye de no democracy right and now yes some practice slavery crazy so what I say
slavery crazy no ya yetememufo no ɛna yɛtena ase ɛde obi huhu ɛka sɛ saa bere deɛ wɔse wɔdane ama yɛ wagya on sa da roma wɔka yɛ asan abesimu saa da roma sɛ ma kan na ba abesimu na saa time na ɔmo yɛ we no saa constitution no 1992 no akwet sɛ seboaye na fuo na wɔse otu kwan akodi bosome miensa akrantie duru hɔ ɛsen ne sen a ɛsɛ seboa fuo ne obum seboni hɔ nso na manfo adwane democracy said ye esi suro yem papa de Jerry John Rawlings ni huhu titiru ne de constitution no enti constitution no there is a yibi o ma ya ye nim se na e ba be cheni ye ba sa abre no na ye fa ne se fofo yen na bedi ye nso okay enti yentie papa no kakra reverend most reverend you all right yeah nana ore to asoma ye nko ye nim waka asem na wie eda social media baby amanfo Facebook ehu right video no da ho ma ye mu asem no mu tokuro ne ehu asem no baby efi me da ase yenko ye constitution wie de yem papa de Jerry John Rawlings na nim hu ne soja aban nim hu eje de obeka nyina mene tum a constitution no e favor baby a reverend de ka nyina no eye politicians no de favor omo e favor Ghana fo bi no ma omo ye civil servants omo de nnwumaku akese ya no enye politicians no nko a e favor ni pabebre government appointees e favor wonom enti sankrofo we nyina so omo hide behind the constitution na ye papa former president John Ajekum Kufuor beka say yenhwe asetenem to abapa no saa time ye papa John Ajekum Kufuor ka say yenhwe asetenem to abapa no na okita petrol gallon esu ma me hunu bi kura Nkoranza station ha oba the first thing otum ye petrol right wo be mia man no eduru ba bi se ne afi Rawlings abre no ena eduru ba bi no obe massage yen with eniema me fan say yenya access my quiet say o ni time no ya ye free kakra ba wo de tutu Rawlings de ho a utim say ye papa John Ajekum Kufuor ebe mia Ghana pa na sa season so omudi sika pa ma menchira wo the constitution is the product so as I say eno na ye business kese a politicians no hide behind right it is okay to say ye na ye itimamufo na ya in a way no mente wase constitution na itimi ye mmra ne say wo aba biwa no mpo say yensesa no yenku constitution no mo no so betu agu na wo kase yensesa na wuntungu ye yeah say in fact Bishop Krasan Bisaye or say should the constitution not be changed or bettered for it to work for all Ghanaians constitution no sa ye no ho say wo kura do wa no bebo so say yentungu na outmoded na bogus no wo kura wo say ye den je kum and you still believe say sa constitution you are making and a politician NDC for edibu Ghana for far so ana na yenim say yaje nkwa na MPP not knowing say the same secret na NDC for dibu ye no eno ne omo target omo so de ba bebu yen it say Ghana for ya kan zinsemu Ghana so ye japade ni sika nyina kodi sa nkrofo mienu ho ena omo de yen ato center ina omo edidi ye ho ye necessary omo didi ye ho enti oyene omamra no say yansesa na question si papa empa osore da bi on fanye ni preaching enkusi hwe all right mamra na wose ye de ensaka na esesa no na bra bi unim ye papa de Jerry John Rawlings wo ye no ho say wo se no oburo eskafo gije o ma japade obema hiafo ni eskafo nyina ye sa asem no de wo abeka bibia no wo ne akora ya wo ne mwadwene pe eskafo skani ni we entimi nye peda ye te dem ha ma ye ma obia 1 billion ba ko pedi na dwene baji obia de mpo aka ne de ho ana mienu ebetimi ye na hia ya ka nyina ya dwene nye pe nti esika ntimi nye den enye pe but your equal right say asemaba justice is not for sale your equal right say ye wo okuremu sikaba omampani bi di sika wo say dini gina mra no minister MP edi sika wo say dini gina mra no MC di sika wo say dini gina mra no ye de obi akoto kokobade na akoto obi ohwe nsuo so obi ohwe wa di sika na wono hide behind the political party na ofa ne ho adi eno ne ade e wo say ye je ho adwuma wa mamra no
na questions we di obisa obebisa ma de ache nkosi hwe meda say my yemfa afrefo na adwen kire kakra enso so ewo ha enom 0598994994 nkomo ayedie onso betindo ode abeka ho most reverend abisa say aden na yatena sa yenhwe ha ma democracy ya yesi ye dodo amamuo no ebo nipa kakra bi na na ba kire say constitution no na aye ne scientific so no nhada mfiri temamufo wonso wadwen wo ho ne de wo hen oka be wie say yesesa constitution no akua no ofa ene adanse kire say oman no temamufo no ye ne yasoso amana basa say yensoso so a nka entume masa obi ya ade kura enye na ye de mra bedin na yesi ye party ni wo mo mbocho ogbo no kura no ono no kura mpo no sabe adedie no kura tompo a bia o men ho kura 0598994994. Hello, good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Efrem nana kanokure. Nana wadaroma mayinti wanopai. Yo, me de kakra mi hu mi se. Dana mamu haye do party ne no puntu. De mama ka sa bi se. Go party. Na obeka no kure. Chene party ni ye boni na obeka ma wasisa no. Stay no of one so. Na ma kra se onko fa de mra na sika na yira na wanti ma msana. Na so ka so onko fa ko chu bibi mra be sa yira. Right. Ye drop party ne no puntu. The mama kata say obi party a wo no a se party ni ye dum. That's no bona ba. Na o be position so na mo jisika bum na o fi se ko a ikanu ba ne betua. Nana yeda ase bebre o se yedo ye party na ye nompuntuo. Good morning. Me ba cho udeni ba bia kasafi. Ili ya chama ndio. Chama yeda ase mayenti wanopai. Minia madawa sibebre na machana na baki farma cha minia pa na macha minia na na o mo ka mo mo bojuma no pai. Yeda ase. Ma comment so. Minia why? Yes. Oh say Ghana is system na e dey control e man e to Libya e poor. But na can so think akra because wow but first should be a pay no so ya banyonia oba beba but oba mbazisia na make na odi kan odi G2 me no odi nka because sao ko diska na na tu ama se be 2 years na ba mo 2 years na na betwa biya wo mu ze ayi scientific ni wo so a na so je NDC ni a e wo se NDC ni so ba na msa ma me se na wa zo di ne so ko kin koko yi sa ni MPP ni ne de this kind yewura ayi mahamatan o jeli abuga pele emi se se hwan ni koko yi ni free na de fie akufo da ban ni koko we di bona na we di sika ma papa no so koko yi ni se de be tinti amanyo se na kasa no we ne kan no me kan di ya na agba de me ya amanyo ni ba so won ti man se tre wo se dia se mi lan ti man ka sana o so de na o tinka ana de ni tiu de de na se bola suja eso ka kra ba ni ba de se ni de tumaka sa no kru we yada se bebre ne ode ba chairman 0598 994 wadaroma onso frɛ na de wadwen kyerɛ aba no pay nkomo a edie so good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. Udini baby akasafi. Mayenti wa no pay. Mene na bo ba for dem kasafi sika. Yeda se opening. Yo, chief yeda masi. Mwana na yetimu no. Ya sim dem ho ni se. Ahanta wo pam. Ye mu dodo no amu ya ne nua kura wo mu no. Enso woni fe bia, enam obi a onko school to na ma na sua mu aduru sa ade no. Sesi akaka krea bi na ya beto e ba beto aba. Wo hu amanyo se amanyo ko en. Uda kete to no kura ya mpene. Nanso abare no mma na ye adwuma ntete aduane ye obi ano. Na nka mbom ne e ba hu se abare be ye de se. Ekura mkwari ufiri sika ko sinkuransan. Wo de yemfa abo keke nguso. Efiri sika ko sitajuma yemfa abo keke nguso. Ye hu se abare na ne fam de ne. Nanso e manisa. Ministers no be ba be yiye be de ka papam. To ba kura no beto akura se kura wo mu se wo ye nipa. Because that the money I got on there, the Yakan for money and sister, who take the constitution, you could go to who made our set.
Yenso yeda se ene wadwen a ode ba no pɛ nkomo a yedie so Adea Akye Abia adwumadie ena waso egusue wo ba so ebi no abɛkyerɛ. Good morning. Good morning. Me ba cha odi ne ba bia okasa fi. Yimani me do du nyeshi. Eda se bra yima me ntie wa no pɛ. Ano pɛ de ma menche oni adwuma ya fo nyina ya menche na adwuma pa mo. Amen. La boss. Ghana setina MPP na NDC obi abetira konya za jo open ode o mane yede eye. Shese Ghana kwan to na nya papa o mbaza from Tachima to Kedampo na ese kwan no eda so kaka but from Nkoranza to Tachima on nyina tutu free Nkoranza to Adwira so on tutu nti MPP na NDC for betina konya so a yehu de omoye emu o mane ye oh ndi bibi fo any paya na ese da yes some mine kakra oh MPP na NDC na kia forget wo mo na mo bia betina so ya ahwe ba mo si yeso die MPP ya aba amana aba NDC amanya aba oba no betina so a de open no mo ye mo si MPP mu o mani ye mo so wa na akoto aba ma mo NDC betina so NDC nya o mani ye mo so wa no akoto aba ma no dika ye ni nkan ya ma NDC nya tranja MPP nya tranja yes ama CPP na right yeda ase bebre yem for fredumade no ensi ha na afi mena menuanom ase na yenko edwa edie kakra emra yeba nkomo we ne fa etoso mienu beba wakwan mu most reverend Matthew Kwasi Jamfi ye Romans of Upon na okasa de ma Romans of Upon no nyina enkabomko Catholic Bishop Conference no ose osandwe hu bia onte ase se oman Ghana koko ewomu gold ewomu sika eko ne fama gudie te se fam gu a yade gu ka mu no yetuni nyina bi oman mu enso yekobo besia ye honso yakwankro wabisa sa asem no nso na ye ne mpanimfo e ba betra ne ya ba bedi nkomo ne ya bisa se what are the dividends of Ghana's natural resources ye gudie bebrebe nyame de che ye no nyina no fa so be na de abreyen de na ye nya afiri mu de na ye tum de aye aman bi wo hokora enema ye wo nyina no wo mu nibi wabisa sa question no nso ye kwa aba na ye ne yewuraba wa ne abadwafo no nso ye ba betena sa asem no so na ye di nkomo sese a ye nkwa adwade era
mu ahodo yebu oman mu enso ye ni ye wo sika kokko ye tu fam go ye wo nnua ye ton ye wo agudie bebre nyankopon de che ya aman ahodo pi enibie enso sa aman no kura nkwa abesia bo enso Ghana ye sora ye kwa abesia bo da bi omanfo ho kire wo mo adwuma ye asetam ye dendenden edem obia na eno na ode tu dwa se no kure odwendwendwen a ejai behwe no ne enti a ye wa agudie we nyina na Ghana ye da so ekwa abesia bo se aman a ye ahiafo enti anopa obisa se ye gold ye diamond ye timber ye oil a nansen ababeka ho no sa sika yenya firimu no nyina ye de ye den na esomfa so edema Ghana fo eye de wo hia obisa ye nyina asama no pe wabisa na pese ye di ho nkomo kakra yera Eric Bawa atnas Mr. Bawa, good morning. Good morning. Yo ye da se bebre sa no pe wanya bre na waba yewura Jima Johnson enso atnas mema na chepreko na ye nhya ase ewo ha opani ye mo wache eba dwumadie so mejiwanya ado yo ye da se bebre Mr. Bawa mami ye nhya ase wo ho na mentie wadwen wo papa Most Reverend Matthew Kwesi Jamfi Nasama Webi say, in fact, Obisa on behalf of the Ghana Catholic Bishops Conference, Omo Shemu Biase Enana or Kasa, Obisa series of questions. Ewo ha enom na yentie Nasama Oka enu tew na yenyina so emfani nkomo. That is now in opposition waits impatiently for 8 years to come back into power, then to do the same thing. This is what is supposed to be a democratic governance. We all know, I'm not saying it, we all know where we are as a country. The bishops, over the years, through military government and this democratic government, have issued statements of encouragement, statements of correction, almost every year and many times during the year, behind closed doors and in public. Yet, nothing, it appears, almost nothing of our concerns and the concerns of the people have been taken into consideration. Yes. In this democratic dispensation, the one that we are practicing now, we have successfully replaced only one political party with the other. And we must be proud of it. We have done it better than the other. Rather, they replace each other periodically. And when they come in, they do almost the same things as their predecessor party. Then the party that is now in opposition waits impatiently for 8 years to come back into power, then to do the same thing. This is what I believe we have observed, and it's not my creation or the creation of us. It is clear to Ghanaians that the beneficiaries of the political system in place now, of what is supposed to be a democratic governance, we all know, I'm not saying it, we all know where we are as a country. The bishops, over the years, through military government and this democratic government, have issued statements of encouragement, statements of correction. Right, opening some okaya no edoson ewa bebre. Okaya de ba bebisa se omaya yitu petro ewo mu. Petro yitu no emfaso be ne de abre oman no. Obeka ye gold ye natural resources ahodo nyina mineral resources no se ede na emfaso be na ede abre oman. Mr. Bawa mpacho mamintie o enfri ha.
Yeah, for watching. Or my Joso. If he something be make commentary say. In a Ghana you good. You are damn. You are manganese. Diabe something. Omuka ayana mekasa. Na anya bia 7 prayers. Yen Ghana for no ye kai nsem bia isi dade. It is say. Abambi betra so. The nya independence. Aye Dr. Kwame Nkrumah na ban. Na Ghana ye use hydroelectric power. Na koso mu bia ni ho. Ana company bi ba Ghana na use generators na no pokra no generator no ba bia tintin ba bia koye Accra Takra de Kumasi na yemu ha ba bia sim ba bia light na ana company bi ba Ghana say yen ye bauxite ya no e de say ntwoma no e ya anwea kwa etubi wo awaso etubi wo nyinayi ya sase tama da wa e ya anwea na sa bauxite no utimi nane ye no nane e me dare aluminium mangos they say aluminium na ye de aluminium bia na aluminium mangos ne de ye bo born te say ankore na ye de kwa ma no ne so bauxite no adwuma ye no na no omo de kwa ma no ne na omo so anane e de bia ye bibi te say silver de play mu ne ma bebi kura no sa yi ni na omo de na company ne ba say ye be 2 bauxite wo Ghana na ya na ne aye say adwuma na kwa ngoma say mo kra generators abadia ene yeso ye wo nsuo bebire wo ha ye dam wo mu a ebe ye ebi ni Volta dam a Volta river nti munko ye feasibility study say munko ye hwehwemu say nya bia Volta river no e ye dam a ebe ye ana na omo so ko omo engineers Kaiser engineers ekoye feasibility study no mun say sa de ne ye dam a ye eno ne ye sa de say ye akosomo dam akosomo dam the main purpose is say ye the power electricity akọ vacuum Volta aluminium vacuum a water ma eno sa company no ena enane bauxite no ye bauxite no e de aluminium mangos ye use bi wo Ghana ye bi so akwa FM enti vacuum for no omo ena fa akoso mo no ka omo fa 70% Ghana ye fa only 30% enti tama no omo use ye electricity no na omo tua no fofofo because omo sika na omo de ye ina omo expand electricity no bi eko ba bia enti na ye ne sofo no kan ne ba bia me ne ya adwene no saa tam no na aluminium na ye tunu kroma no first no ne sesa no uko bauxite no na ukota krare a ye bauxite wharf habo no yo ba bia train e kofa efiri awaso eba be yigu ho na ye wo tap of chip bi a esesa bauxite na anwea no e de kwa bruchire na omukọ nana no but ye see ye vacuum no na fe de ye nana no ha just ya change into a secondary product ema yisika oh na me say yes e no kre your gold, your oil, your bauxite, your diamond, your manganese, any other natural resources. Now natural resources no, yame ready about there oboma no. Ebi o ha friend renewable natural resource. Bronika say renewable adea eseya obetima aye ni yi. Anase esan obetima oil non-renewable ye renew anye yi eni ti mre bi Gaddafi ka che
Libya for say hwe yenya oil ya ye de ye ne market ya kese men kan che mo say oil na wa asase as etimi san yenya sika nye sa ne market ya kese ni bio nti mrante ne maba no munsua de na yen change say oil nkwa na edi ani aguzo nti oil a non renewable resource na yen oil na yenya ye no ye sati say ye pe oil ye tu no enye nemre mu ye buzi anom tam na ye exploration wo salt pond nti say okota kware na otwem wo salt pond mpo ano a won say oil ridge ni sipo na no ajetu azoko eche no mokoto ni din bonzu oil fields ye kan ye oil belt it's a belt tintin sano ti kwa kusi Nigeria ene Nigeria nya bi first no mo twen oil no o mo twen ntra 70s ono Nigeria nya na ye fe no oil boom o manya oil ni bebire dia yiye o mo ne Murtala Muhammad airport duwa carriage dia ba ama Nigeria ya na ma Ghana fo nyina tu boom e kwa gege na de da ho ye oil exploitation kusi se kufo bae company okofa company bi bae roll is tam company ya say David bi etia corporation na ye tazu kata GMPC omo adwuma anka ya say omo ye ne say omo ye oil exploitation na omo koye value view farms omo jasa adwuma ne koye na ma tazu kata ko je no na kufo kofa abrofo fro ba ko che kufo sade no mo castle ho no MPB am say wan kobium o say e adwengo se mo kaya o say e adwengo no kufo di dada Ghana fo ne nam say abrofo no e yo musika no mo di exploration o musika no mo di tu o musika na oil region ye o mo dia bibia ye o mo dia no nhihye ba mu ni say ye no ye benya ohamu nchemu miensa pe 3%. Na omo ade ni aka na akọ amonane akotua ate omoka. Na ye wo tema oil refinery. Na ye oil refinery no kwa nkruma si da. Na ye nanwene se ye benya oil. Na sa oil refinery no na ye crack crude oil bi free baby e be refine. Crude oil na is a war tika hazam. Na ye refine no whatever oil refine wa. Ye benya petrol, ye benya kerosene, ye benya diesel, ye benya aviation fuel. Petrol ye go plane. Na ni aka kra na ayeti no anya we no. Na ye de quota. Ye di gu kwanso. But ye oil na ye nya no tema oil refinery entimi refine sa oil no enye tapa ye de no entimi refine eni nta ye de kwa amono no na ye kra refined oil efi ba bi ba no nti aban bi ba ya ye nya sa niama no na ye fra ye mra gold ye na no person na ni etu gold o ye tu gold nta ahemfo address a omodi gold aye nta ye fra Gold Coast sikampo anu Ghana ba bia asasi bia ye gold nta omoto ha Gold Coast na gold no so arofo na betu ye obwazi gold mines adi over 100 years baby any gold mines Prisia gold mines abrofo mines omusi tu a ahemfo no wo chefa abanzo wo ne share na aban ye business aban benye sika ye bibia ye sa ne mana na bosia na grant ne ye ade a ye de a chew te say Jubilee House no India for ne be simaye omusi cheye ye grant na taxes eto na aban de di ne dwuma enti ye gold no amwaye amwa beboa ye sesia ne se tama dollar no chezi cedi na etete apansam
ɛna Bawumia ne economic management team no ɛtena ase dwene ho sɛ yɛwɔ gold ɔmo yɛkɔ crack oil free ɔmo nso ɔmo hia gold yɛso yɛhia oil ɛna yɛnyɛ te sɛ ne yɛtete yɛnananom yɛyɛ no yɛne aborɔfo yɛyɛ no boni de hyena aboba na wabɛgye gold yɛso yɛwɔ gold mo so momfa oil mmra magye gold yɛfrɛ no butter sɛbia mem wɔ bankye wo so wɔ bɔɔdeɛ yɛnyina yɛpɛ sɛ wɔ fufuo ne ɔfa wɔ bankye no bɛgye bɔɔdeɛ na wɔ fufuo na mso wɔ fufuo anaa meboa ɛno na aba sesei yɛsidi no ayɛ stable kakra ɛno na yɛnyɛ sika Chinafoɔ no akɔsi overhead interchange wɔ Tamale ɛno na wokɔ nyinahi a akwa nyinaa ɔmo yɛ ɛno na Kumasi town roads ɛno na ɛno sa Chinafoɔ no sika no a ɔmo bɛtu yɛ yɛyɛ bata no ɛna yɛde yɛ saa deɛ no ɛne box ade no a ɔmo bɛtu no box ade no a ɔmo bɛtu no so no yɛne ɔmo ayɛ nhyehyɛ sɛ yɛma ɔmo ntu mfa nkɔ te sɛ tete no ɛwɔm sɛ vaako agu kofoɔ bɛnyane vaako NDC bae na ɔmo san bɛgu no nti vaako ni hɔ biom na yɛma mo nyɛ ne te sɛ first no mutu box ade no wɔ nyinahi a mo nane no wɔ ha na yɛmfa boɔ nto so ansa na mo de akɔ amo nane na yɛnya so mfa so na saa na ɛyɛ adwuma sesei sɛ ɔmo asate factory de wusi a ɛnyɛ box ade nyɛ adwuma ketewa sɛ wakɔ tɛma vaako hɔ da o sɛ nyɛ adwuma ketewa koraa manganese so ɛyɛ anwea ɛyɛ tuntum ɛno de tuntum saa ɛno so yɛ nane nti yɛyɛ adwene sɛ yɛmfa saa nneɛma no ɛnkɔ saa biom yɛtu diamond yɛn ni diamond refinery industry bi awa nti yɛtu a yɛde yɛn nneɛma no kɔ raw nso saa nneɛma a mebobɔ din nyinaa no ɛyɛ non renewable natural resources ɛyɛ resources bi a ɛwom a ɛbɛsa ɛwɔ asase ase a yɛntumi nya foforɔ biom ɛne ɛwɔ renewable one ebi te sɛ cocoa timber cashew fishes coffee rubber ɛno no utwa cocoa gu a obetumi adua cocoa obetumi renew utwa timber obetumi adua no bi wɔ utwa cashew gu a obetumi adua cashew utwa pomunam uyi a nam no foforɔ bɛsan aba saa so na coffee Ghana asase na ɛyɛ ma coffee ba ɔkɔ bɛkyi ma udu office nyana kwa udu tobu to a ɔyɛ yɛ nsa nifa bo sɛ cocoa marketing board for adua cashew na cashew coffee na coffee no so how to mun sɛ ɛyɛ coffee pa na yɛn fa yɛ ni kɔ la Côte d'Ivoire de ɔmo coffee cocoa so na person ɛno so ɛyɛ renewable ɛna rubber na we America aban bi ba ya cocoa no na ɛwɔm sɛ ne yɛ soa moto mu de kwa abrochie de enso ne yɛ si factory cocoa product factory ɛwɔ Takoradi a ɛyɛ chocolate ɛyɛ cocoa butter ɛyɛ cocoa powder na person channel ɛhɔ ɛna Liver Brothers ɛkɔtɔ cocoa powder ɛde kɔyɛ Milo ɛne drinks a yɛ keka ho asemi nti aban bi ba ya ɔno so yɛ saa de no to ɛyɛ adwuma buzi atoa so liman bɛtoa so Acheampong bɛtoa so yɛbrɛ wɔ Ghana ha nyinaa no mɛkyɛ wɔ aseɛ ɛne deɛ wɔn mɛba timber nyɛ twa yɛde kɔ amanɔne wokɔ Takoradi ha bɔ a yɛyi timber no gu po so nnua no yɛyi ne nyinaa gu po no mu na ship na abegyina nkyɛn na cranes asesa gu ship mu enti Kwame Nkrumah hu sɛ dabi yɛde kɔ rɔrɔ saa no ɛyɛ deɛ yɛnya sika na mu yɛmpɛ factory wɔ ha ɛno so nnua no yɛso yɛde bɛyɛ biribi enti wokɔ mem ayaa hafo mem yɛwɔ Scansal factory na ɛyɛ nkonnwa tables empa wardrobes nnua ade a yɛsɛ dua yɛ bia ɛde kɔ amanɔne ɛkɔtɔn nyɛ ɔmo nko na yɛ factories bebree na
plywood yankra plywood wɔ Ghana because not yɛwɔ veneer company ɛwɔ Takoradi ɛyɛ plywood Samra boy ne yɛwɔ factory ɛyɛ plywood ne nyinaa timber ya nti yɛ ade bi a na ya from Kwame Nkrumah ekosi Buzia esi Liman esi Acheampong na factories we nyinaa yɛ adwuma nti yɛ mistake no esate at a point a mɛkyerɛw yɛka na cashew abɛya yɛsi factory kɛse ɛwɔ Techima ha yɛbɛnze Raskuma Mpex okotu obodoma onsabe nkum na cashew ɔmotɔ na cars nyinaa ba ebesi buses ba ɛbɛnze fianso nyinaa bɛfa workers ko na fa ni ba more than 5,000 ɔmo cashew no saa cashew no yɛkye ne yɛbɔ a ɛte sɛ wabɔ nkateɛ no yɛwi ne te sɛ nkateɛ no na ɔmo apasa kama ne yɛde kɔ ama no ne na NDC time a dum so baeɛ no ɛna factory no guiɛ te sɛ factory no da ho si hɔ nti nea fish Kwame Nkrumah si vɛsɛ tema fixed storage bi wɔ hɔ ɛnɛ koraa ɔmo de ayɛ na yankra sɛ de bi kɔ ama no ne na ɛwɔ bonsa ɛwɔ bentakwa nti ɛfrɛ no bonsa tie factory na yɛ bianka bi military regime 8 years akura ɛyɛ quasi military regime Kwame Nkrumah factories 367 no ɔtɔn ne nyinaa wanchi haya wanchi tomato factory wo de watan wanchi da na sa factory no nka tomato ya krakra free chan ɛnokra no flour o ɛna o ma mix ɛyɛ tomato papa ɛyɛ kwaze meto canteen tomatoes can ɛyɛ flour sam ɛna o de ne ma bi afra yɛ sɔra yɛ di na yɛ yare no na yɛ de tomato gunkunkum enwa na de gunkunkum abenkwa na de gunkunkum nyadoa mako mire na ni na ukoto anu anse wotwa anu na de agum na de aye onkwa run se guni na nti Mr. Bawa nti after Rollins no edi aye eno sa kwaje na sofopon no bisa no kakra na yenya maka cho se aban nidwa first no nanka aban didwa nanka nidwa ne se ne factories na waye no ni ye ton mo niema ne aban na nya so mfa so factories ni maguni nti ne se no kakra yenya no enso ani saa o eni nti ne gise ye kwa abosian bo gise nya grant gise ya gige to na pesam se no na to ye so aye kan say ye budget Minister of Finance ye budget say afiwe budget ye forecast o et say loto forecast afiwe ye benya ye gige bosian ye benya 100 million na 100 million ye de bi be ye kwan ye de bi be say na afi no wanya 100 million na nema na wo be ye no untimi ye no wo be ye kura untimi ye ni nyina afi anhwe a amanfo ba be che sazika wi sese o ma be che o grant na je se unsan untimi nye na be se na je se ene ye je se ko je bosia ni enti aye je bosia na aban bi ba ya wanye bosia da General Acheampong ono ye otu buzi abangu ya no se ka bia ye di abrofo bia no ye ntua nti na ba no ne ye fire no ye ntua regime wanye bosia da ono na to presidential play nso wantan mu da wantu kwa ya mfiri Ghana hada otu kwa da krope 3 hours or the car every hour committee eyede ma otogo ena okodi nkomo kakra no san bae 8 years wa mobosia da na ye ntua umu wuzika e wuntua na ho na bebo obosia enti o rely on Kwame Nkrumah factories no factories na na wa ena di meda Mr. Bawa Eric Bawa na watenka Jima Johnson maminti o onso ewo ha enom most reverend ne ye yaudie nyina no
sɛ yɛwɔ agudie wei nyinaa yɛwie etwa yɛ ho kɔbɔ besia na saa besia na yɛakɔ akɔbɔ no nti ama ɔno dwen a ɔnte aseɛ sɛ yɛkɔbɔ besia wɔ bere a yɛwɔ agudie wei nyinaa no mesaba wa ma abakɔsɛm kakra ɔsɛ Nigeria for ɔmo timi de ɔmo de yɛyɛ bibi kakra Ghana yɛnso yɛde kakra yi ho question na papa bi sɛ deɛ na yɛde ayɛ yo me da ase bebree kosi sɛ Ghana yɛbɛte aseɛ sɛ yɛbɛyi yɛn ho afiri amanhɔrɔ nkyekyereyɛ ɛne ɔhyɛ mu no yɛntimi nnuru baabi a yɛpɛsɛ yɛduru because aman binom wɔ hɔ a wakɔ anim kyɛn yɛn ɔmo wɔ 100 years to come ɔmo wɔ sɛnea ɔmo pɛ sɛ yɛ structure esi kɔ yɛnim anɛ me ka kyerɛ Ghana fo nyina nti ɔmo nim sɛnea ɔmo pɛ sɛ ɔbo control yɛ fa nti ɛkwa na ɔmo hwɛ na ɔmo akɔ agya endodo a na ɔmo release kakra nti hon hyehyɛ bi ni sɛ da bi ya yɛ pɛbosia bi ɔmo ma yɛ ɔtɔ da bi ɔno ɔde bi akyɛ na ɔde ama yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi a control nti nia me ka ne sɛ one sɛ ɔman Ghana yamfa yɛ ne ansu wa mpɛ common goal ɔman no nyinaa nation nyinaa yɛse deɛ tebia na duru hoho yɛn nyinaa yɛde yɛadwene ba si botae baako pɛ so na Ghana yɛapem akɔ botae no so nti sɛ yɛfa sɛ president a nyɛ wo wasɛm a wɔbɛka nti there will be no manifesto yɛ mmɛka sɛ mɛyɛ wei nea man ne sɛ yɛnyɛ ne wobɛdi president a yɛde ma ɔhwɛ so na ɔyɛ ne yɛdi kan sɛ yɛnya saa deɛ no a nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ nneɛma te sɛ nea yɛpɛ sɛ nea yɛteɛ obiara wɔ sɛ nea ɔteɛ nti sɛ nea ɔteɛ so ne wohwɛ yɛ nneɛma nyɛ sɛ nea obi teɛ ɛwɔ ne man mu meka ne saa meka sɛ saa bere koraa no baabi a breduri sɛ nka yɛyɛ ne by our own way a na yɛhia internet koraa ne yɛsɛ yɛte hɔ ne yɛyɛ kɔsi sɛ ɛbɛduru yɛbɛyɛ mature enough to use internet it's okay ɛsɛ sɛ yɛ use yɛ paste of moving nyɛ mirikatuo two ɛsɛ sɛ yɛtumi reason ma yɛ ho yɛnkasa ɛnsɛ sɛ yɛ ma obi bɛ reason ma yɛn wohwɛ yɛn hyehyɛ mu a adwene a nneɛma a yɛde yɛ adwuma yɛ binom adwene a ɔmo pɛ sɛ yɛyɛ munyɛ sei mɛma nware ma menyɛ sei ma nware ma and all these things no obi nhyehyɛ because ya abɔ na bosia ya akwa bosia no nti ɔno no an ye eru ye gise ye twam saa ne ma no right afei ɛsɛ sɛ yesua ne yɛwɔ dia ne yɛwɔ sɛ ne yɛbobɔ din Mr. Ba bobɔ ne ma binom din ne yɛwɔ nyinaa ye list ne yesua sɛ ne yɛwɔ dia ne yɛbetimi de ayɛ ne yɛhwɛ aseɛ hwɛ sɛ yɛbetimi din ne yɛwɔ yankasa de ayɛ bibi nya obi ne de bɛyɛ bibi ama yɛ na afei yahwe kwan yɛbɛfa so ebitima pagya mu ni yapɛ ho adwadie ho kwan because adwadie ho kan to find market China for person omo hye ne ma ase no omo hye ase na omo ye product no na yehunu ni se fake made in China fake nti oduru ba bi no na omo establish here na omo hye ase per market China for 2020 agenda 2020 no omo agenda 2020 no na omo ye say ese by 2020 no every day bia no emunya 1 cedi free the world population mo they were able to do say we must have another agenda say Ghana ya nhase anwene ho ansusu ho antu saa na mo no a no kwasem say the bia e be kan e be bobɔ ne ma ye wodi ye be bodin a na ye nhwe gold sabe say ye hwe aban mu mpanyimfo negotiation aworo a omo ne mrofo no ye ewa domankoma japade a daakye betimi asa ho a wotimu no sɛ ɔmahunu sɛ ye mere hwa ade a oba betu obema ye 3% yentu ye sɛ ne enya ngu ye ade ntra mpanfo ntra senka sɛ no sɛ saade a wode ye mfanto because yenya nhunu ye no na yete wo gold no yentu ye no na ya yetu ade na yete wo omo betu amma yen sika ketewa bi a yentimi mfanye bibia de enna ho omututu amanfoforo de yeso na yesa onbeba na yeso yenwene ho ne yebetimi de gold no kakra yetu ebitin de aye no kosem se yensi gina ye bia edene be ma ye ho akyere yen kakra na yetimi asua aye bibia
da bia ebe kasa se na ye kasa ade oman bia ma mehwe ye ne ma ye wo baako te se abe amfa abe no anko develop omotimi de abe akonti se nation no ye wo botai bi se dumanko ache ne ma ye nsa ni nyina ye de yensa toto dumanko abode no so ye nsua ne ye betimi de aye adwuma ne mprempren ne yemfa nye ne yenresi market the whole world no yem hwese betima ko ba bia se China ekono ade ba akopɛ ne yemfa nhyaase ne yenhwe se nsakra ye bi ntimi mma na esan se nipa ba akopɛ adwene na ɛwɔ so aye Dr. Kwame Nkrumah ɔno nkwan na adwene wɔ so se saa ne ma we bɛboa na ɛyɛ daakye ade no Kwame Nkrumah wuɛ no saa ne ma ne nyina ato agyeje mu eti ɛsɛ sɛ man no nyina ya adeda yɛ sɔre na yɛhwɛ ne yɛwɔ ne yɛhwɛ sɛ ɛsɛ sɛ ne yɛwɔ no yɛdi dwuma because bribi na Ghana yɛwɔ GNTC na yɛ abare store a sɛ niama boa edina sɛ dean a GNTC de okwa niama no wɔ the price ɛno no yɛ system a etimi stabilize cost of niama because krom akra na GNTC wa nti nkron bebre wo mu na so bɛkɔ akɔfa niama na bɛto na board na bia bɛkɔ GNTC akɔkɔtɔ niama no ni nyina na yɛ one of the control measures de yɛ nti ɛsɛ sɛ aban no ɛne man no nyina kabom na enya adwene koro na ye niama ye de mamrofo ade bi o ha o mbefa o ote percentage o mo de maya na eyeye oil no mba betu no o mo ba betu o mo so mba ma 3% ye wo refinery ye oil amutu eno de refinery ntim refine ene mo nya machines a ebetim fa machines nka ho na ntim refine antana etimi amwatu eye competition ye betimi akọ the whole world market akwa kohwe country obema ye correct offer but minim I believe say omo ye offer no a ya na mpanyimfo no either say omo wo bibi wo mu ana the whole of the thing no 3% na omo de amaye bra na ade no so ni ho a ye ntu ye no na ye nyare na bibia ntu ye nti ye de ye japade be masa oil nso omo tu no kai hunu say disadvantage bi wo climate change ebe be say niam nti say percentage omo de amaye no ebetimi cover sa climate change na ebe koso ye no no kwasem ne say eze man no nyina mpanyimfo ni kwan say omo nko an take decision over things ese say man ni nyina yenya common goal na ye move towards it ye ne sa ene de ebetumi aboa once ye ne sa ebetumi aboa na ade ba ko a Bishop San Kasafa ho okra wo kan ke ya pie mu na otu break wo ho corruption o se ade ba ko so ye ne nwanwa pa ne se oman se da keta ase shesi kro aban we ya otisi ya tibi wom aban ya atwa mu nyina no ya tibi womu enti esan so ya ade ba ko ye ne nwanwa se bepem sabre sa ne ma ne nyina da so ko so eno nso no wadwen wo ho eye de wan na kwasam pa ne se na me kan se the western no omo de niema bi Brian se na ebe ya ombetumi a country in the way aye no kwasam say omo suro yem pa the whole world no western no suro Africans because of our population because of our planet no ye wo asase uyi Asia for no a ye wo asase ye production no productivity no so eco fast afa ye wo resources a ebetumi de agina nti ye wo say omo hwe kwan bi omo fa so omo betumi a control yan system no na niema nkoso system omo de maye no bebre osuro sa obeye bone na yakuno but do you know the secret in Christianity omo mfa maye ne say omo twitwa pa ka kire say ye ya de bonyefo ye ntimi nja bone ye da bia ye ya adamasefo a ye ya de bonyefo nti da bia besina no ye kwaso ndem da bia we pray for forgiveness. It is not true. Oh yes, but the reason is they have killed our soul. It is asleep, so we cannot use our own instinct. Yentim fa yankasa ya dwene mmoro nhwehwe man yankopon kase bi nkyere ma yemfa ma out. Ne ye ka bia ye ne ye ate. Ne ye ka bia ye ne ye hunu. No kwasem ne say it is not true. No sin can go unpunished on this earth. Boni bia ni wa obeya unya so asotwen. Enti nanka e wo say omo kire mu say Adam sin no a ode maye no. God have forgiven us. Ye wo personal sin. Na ye wo we culture sin. Ne wo Adamic sin. Right. Until this sense no
Adam sin no Nyankopon dia afiri yen nti other sins na ye traditional na culture no culture bia ewo ni aye friend bone ni ebesi krom han say wo hunu say ma hye skirt we call it sin but Nigeria ni papa o hye skirt enye bone mbacha what ase nti sa sin no ene ne esen ka o mo kire difference wo mu ni o mo de guilty sin guilty awura mu ni da bia ya dwene ye say ya de bonyefo nti ntimi nja bone ye nti da bia ye bone ye nsuro ho because ye nim say ye ya de bonyefo but I'm telling you say ese sen ka o mo kire ye nse oye bone a ubenya so akatua and every sin is punishable but what I say nti se sade a yen oye bone a obeye awie kwako diska owie na kwako asondam kwako sere bone fafiri. It is not true. That is why corruption is moving. Medase bebre Mr. Any quick addition na yemfa afre for. Oh na I God can say money na you go yeah. Anya better sa o. Yeah, Dabi tie me. Tie abi de ye easy. Ya dwan kro. Opposition bi anim. Your president kro. Yanto no so aba. Right. Oh Dabi omo system. System they will be for system. And into no omo bomu say omo ye we a omo de adwen kro na aduane mu. Ye be kwenye sika no we. Na omo nyina adwen say na shoe factory say ye shoe a ye na ye tutum na sika ye de be shoe factory no ye fa nko ye tractor factory. Sa tractor ni bi na kwa me nkoma kraba. De ade no ba